Nina wikwatio kana musiaisia wa Mutongo TV na mwithukiisia wa Mutongo FM watinda nesa muthanyani wa umuthi twi wa chumwa matuko ni 17 mwei wa kenda mwaka wa 2023 na indi niwesi utondo twika kila wa chumwa itina wa mauvotu komania va Mutongo TV kilungu ni Îkûmbî siasa twikomana nye atongoi na ku twinena nya kwa vamwe twimanya maundu undu maendete vande itu ya Kenya na twimanya yo ilembeta itu ya ukamba maondoni asumaende yeva nondo twikala aba nondo wambaye ya mukamba atongo yala onde wona aba ni akamba na ku muno nenesi Îkûmbî siasa ni vika ona kula gote akamba galeko ya Embu galeko ya Vakirinyaga Kiambu ya yonde na kungi kula makwata Îkûmbî siasa mate akamba indi ni mate ya na goteda ngala tutwaisiva thini wa Îkûmbî nayu umundi ila twaiva wa chuma twatitio sisi ya mwaka umwe wa president Ruto tongo ini mwaka Wîkîte nesa indi no vikie na mithenya ina yulo na yitu ebawe sithia ni twasisia mwaka ni osu umwe ki maundu meokonia economy uthukumi kindu kila kiukwata mwene nthi direct ila ingi tunasisia muno maundu meokonia ûteti twasisia ngewa ya azimio maandamano ngewa ya unenania indi umuthi ni enda muno tusisie yolo wa uthukumi wa president William Ruto lilikana ivindani ya kampeni ni wanenganie mawatho maingi o muno wesa ithia enende ni mewe ikweli serikali ino twamenenga mwana ikatutethia ini enda tusisie nthini wa maundu asumaki uthukumi maundu ma maendeo maundu ma kuotethia yolo wa ngalama ya mikalile ni wathanie kana ikathea kuvikia oyu ngalama ya mikalile ye yolo enende ni maendeo no kaya muno kwi matuku 14 muvea kulunga mauta April ni wambate isietho wa mauta na mauta oyu onde mata ma petrol ma diesel me over 200 kana ni maana ele kwambata bai mauta me thewa maana ele kwa lita kutuza twesisia maundu ala president William Ruto akonete nesa kana Wîkîte na ala Ûtekîte wasisia maundu ma mbolea serikali ni tatite undu itonyogesa thoa mbolea ni wavika ni wathea wavika nginya ngili ile na maana 5 kwa ngunia ya kilo 500 wasisia maundu ma digitization ya government services serikali ni tatite muno wasisia maundu meokonia kisomo cha CBC ngaleko nesu ni naikithikana kisomo kiu ni chambia kutumika nesa adonikana kwa service task force na indi wasisia maundu wangi serikali itatite kwika undu uvatonyeka ve maundu kauta ni mutu itha batu isisia na ala Ûtekîte kutu itha tuisisia hits and misses wezethia ni twanania maundu nesa na twina atongoi ateti meva eli Mûteti Ûmwe wakuma ngaleko ya Kenya kwanza nonge wakuma ngaleko ni swingi ya azimio na indi Mûtaalamu witu mundu Fred Mbatha twinake ndatika mbotho no kwitha aili kavano indi ayuka ndatika itevasa yenda twambe kwambia na atongo ila twinamo nyenyeto Erastus Kithuku wa Nzomo karibu tutambanyemo na indi mheshimiwa karibu sana twambie na ngaleko nesu ni kwate watinda nesa wende nesa ila wele Îkûmbî ni no methenya ndizine mwa yumwe kana no tani na mii bakube ile no mite ile utabia Îkûmbî na indi tuova ni kwatia misa kwa ila wakuie ni uthona ngite ithe tuwa batu ende na kwa misa kwa ndio na niwe sio wako asante karibu sana mbe ni muvea muno nundu wa kwithwa Îkûmbî yende kwithwa yikwatite binya mwingi muno piu kubikia yu Îkûmbî yitambite kutamba nundu nenezi kwigwa ona andu angi me diaspora mati yange wa Îkûmbî ko kubikia bunga inu mwende na muonekania nito wa Kyalo Mumo MC wa Tulimani ku ya Mboni sub county ya Makueni county nitongweti mbunge ya Makueni of course yungua chama kila kinene ku Kenya kita wa Wiper ku ni notanu mundu wa kusioka baingi asante na ni na maundu baingi muno ala turonya kunenania twetha no thaithi museo ngaini watu wathima na ninisi tituma ba tithi watina sindu tonya tabia education cia maitu kula methukesie katika dunia yonke na indi lilikana kilungu kicha Îkûmbî siasa ki moko yumo kwisila Mutongo TV na Mutongo FM hii ni kilungu kila choka kwisila radio na kwisila ngaleko ya TV indi mheshimiwa karibu sana Îkûmbî ni weneze wina
ndiye mwaka kana miaka utafika bado ya muthia la twa naku wera yake vela na kula twa kuna izo cia beta twa mina mwaka omwe serikali utongo ini karibu za nese azecia beamwe makwisi kuyangi mashabiki mekumbe meosani we ende uone we uone anda we saithia niwe tambulisha kula kwe mwene ende no iwe asante kwa masieto ni tawa James Kimanthi Mbaluka na nyenumete kwetwa makueni na ninyo mwekati wala mana tethe asia musumbi nikenda kwa tekula ilona kwatie makueni na ninongamite kibila cho bunge pandu wetu wa Kibwezi West na musumbi ambolota na naya kiapo kutueka munini wa minister wa Ministry ya Health na indi ikoa niyo kotini kwa unotwetele nikenda ituwe kwa nye indi tiba umunde kumbini nikenda tunena nisiei maundu ala serikali ya UDA kana Kenya Kwanza ikonete kuko bikabau na kila kitha kitialite na indi nasie kwa kweli nigwe bindaneje ya sajela endelia ithaba na nine thiani kwithitwe na changes mbingi na ugone kana Îkûmbî yu ondo majority wa mina kwasia Îkûmbî ne anenebie Îkûmbî ya anenebie ne yedukia mpaka kurukwasa asante ne muvya muno na ende no sio kwigwa kana twende ne zangale bone kumbia siasa na ine musese ne muvya muno kwa kwitha wende na kutukithia kumbia siasa kilungu namba imwe vaile mbetani okamba na ile mbeta ya umiloni wa sua kana Eastern Africa na ondo ne kwa kana kilungu cha kumbia siasa ona andu maito ma kwa Meru ne maziasia andu maito ma vake imani onamo methia wa mendini ilangwe so bingwa simu no megwa ne makuka na ngusoma SMS kuone soma SMS yako kwisela kwa ile 395 namba yo tumani mukuve na kwisela mitandao yetu ya mekumu kanile Twitter @Ûtekîte ke @Erastus Kithuku Twitter ne Ûyîetewa X ku namba kwa Twitter ne kenda umanye na weta X ne weta jao haya then wa Facebook Ûtekîte TV na Ûtekîte FM na YouTube ni Ûtekîte TV Stock FM official subscribe na we share link na ndu wengine kendo sia ne masia hizi na ndi Bwana FM karibu sana Îkûmbî wethi okende twambia na niona ni wavika karibu sana ni mubya ela twila watu izinga ya bingwa mu thonge tekoka na ni wabingwa na itu tunga mubya no wa kukwata manyozu waonena na education na cia ize maitu ninya wenyu FM Fred Mbatha ula Mûtaalamu kutabasha Mûteti no tongwe na ni no tanu ndo wa kuona majority telaona tene na indi ula telaona na tene pio mheshimiwa Mbaluka na nino tanu ndo akuthani woka so ndithire teoza mesa kwa lakini ndiziona egunza no wosa uyu monde tibana ne kwatie twitambie mwena tuibika mweso alama kai maitu ma Kenya alama Somalia alangi mena ku West Africa alangi men Dubai na alama Spain teyuma luka tetha na masakwa keloma kwa una thoche keloma twethe Kyalo niki nithe Kyalo niki na neze teyuma luka tekuma luka na kindu na nondo Kyalo ketha na Mumo chonde twibika mwisho na ndi atongo inazo ni mabijie onde otondo wona yu twiba otondo na weta tunena ni thionde tuba tunena tu ithioka nengwisauka kwaku no sema woni na kana ikulio ko no katuma mawoni makwe wasisia wiona ni chao president William Ruto kana serikali ya Kenya Kwanza Ûyîetewa nesa na ni chao kuona Ûtekîte kufikia bukwana na mawatho alama nenga na evindani ya campaign ete mawoni ikulio onde ngwitha ndi masoma na ndi nienda kuambia na kumheshimiwa Kyalo Mumo mwaka nusu ni wathala president William Ruto utongo ini mwaka na matukwana yulu nondo ayabithiwe ka matuku 13 mwai wa kenda mwaka wa 2022 na twe matuku 17 umundi mawoni kibatho kwa nyema ende na kumwa ni ngaleko mbingi ngaleko cia kana ateti civil society yani mawoni maende na kumwa yulu wa utongoi ando makwika ukunikeli opinion polls na mone maende na kumya mawoni mo yulu wa utongo yo tuyambia na kana tuisolika ndene yu tutomane misis na he it's nesieba nienda tuambie ba usakwani mubitu kuna ina balance ile inokite yake velaki
na kwanza makanelenge mbalasi imwe na weta mbalasi watekela mundu no kuelewa ya kata ya yo sakivila okay ondo yeki wewe ya tulwa na indi kula si amakuyana mheshimiwa Kyalo Mumo keka azimio niyo yikivila ni kwa oyu tuonena maundu methu wa maili ondu maili kuyanana nago wekaneza kwaza kuyanana nakwa na ni munde kia nundu uwase nutonya etha uteula wa kawaida nundu ni homa kidogo nengi ndini le yakuka nundu akitumikiu yes ni wekaneza President Ruto ila waye kithitu waza ni mwai wa kenda akenya ingi maina matumaini maingi muno pio nundu katika kampeni ciake keka ni wa mwithukiaza nundu na mwithukiacia ni wagwetie ciindu mbingi muno pio nzeo na awethe no utongela kindu gikita wa bottom up o kila bandu bottom up lakini pai mundu wale wachuki maanisha chao nundu ni kisungu na kikamba ndo tonya translate nesa lakini twelewa no bottom up na yu kumbe ila bandu ingi makunite simo yu bottom up yesu note ni kueleka kiundungi kana maundu methuka kuma baanthi maandete na uthuka ngia kana kusovya kuya ulu ngaka kunenga serikali ino rating kayula ya azimio officially azimio imenengia 30% na ni matatie mono in fact ni congratulate president na serikali wake wa Kenya Kwanza ni matatite nundu nyini manenga 3 D- na nduko nundu tita manenga E pio kindu mekite kisio na be mwa weta osigiranzio nundu yutakiwa weta cha CBC kiwa weta cha mindo fertilizer unabala fertilizer ibo lakini mbeu ndibo ndio zia ndimo bada fertilizer kana ni chao nimekito neza kunduni kumwe lakini kula kungi kwingi ugo wawo Erastus na atongo yenzangu ba ingalama ya maisha pau ibikite we nongai adutethisie ena atongo kibathukani peala mene utongo museo na beala mene 2032 na 2027 kwa warara usisia ta ula umwate munini wake nukuthia kabetuka ukaza kwethia yu ila performance isa either enzeo ni wananga aya peangi odata Moses Kuria wambetekilio ni weto masiro aya ningwenda atubike bauyu ningona ni wambia kwenda ngambia nge baini ningwenda popo ningwenda atubike ine ndato ambe kwambia na bau kwa iriti ni su weta na inde utobya kekayu ni azimio nondo ngale kwa azimio ethetwe ye kosoa serikali kwa kindu chonde ya serikali ni emeto ni kuteli ene ndi keka ni mumebo maundu metha maili ondo keka ni azimio ni awetete neza keka ni alikilebo yetho ya bindu yesindu ta kindu kecha kisomo na ni maimaneka arrangement undu kindu cha kisomo andu metha maisoma secondary and university iketha free ni mawetete ngewa ya kuthe ngewa ya mauta no izilati wete uti asia dunia yonthe mauta meyulu dunia yonthe maulakira tao sisi katika ndimwe yuka sisi mauta ithi Kenya na Tanzania utonda kile ya Tanzania menthangi kwi Kenya kuube na pena sindu mbingi muno azimio keka niyo ikibelani ona maundu mawia na uthukumi wa wia warao sisi yuweza kwethia andu maba andu beta wa kiimani na andu ma mwandani ni mamo sisi ndu cionthe for example azimio yaina mubango musio wa kuwezwa na kindu kita wa fairness equity na distribution ya resources sianthi no for example nikanat wanga FM asia ayuma kumila warao sisi you tomaundu mauta mama control ya kila kindu na nikana mwene nthi ulaunzia yezi no lo tusia yezi no lo twethukisi amanyekana pabe na kindu kinene muno tira chene warao sisi alama ungamie sectors ya electricity stima fueli na sila si utuma mauta mabikia bau weza kwithia matongo iwe ni CS Davis Chip warao sisi mondula ungamie Kenya pipeline etawa Josan na nienda manyama umete ile mbetani yeba na ake mondula CEO wa Kenya Power etawa Joseph Sigor aya ndana amba uthi muno be mundu member wa IPRA alaima control ya mauta etawa Daniel Kipto yuweza ngodi kudu zingiriba ndumanyeka na ikindu kiambite
Haya, kiambetu asu ni mawoni ma Kyalo Mumo kuyana nake as teto sisi ya othu kumiundu wilie na inde no kwikia muno ya sia okabila thini wa serikali wioneka wikinie muno ni mifano ya kana ngale kana sia ke wanengalia. Mheshimiwa Mbaluka, karibu tena na tuuka kwaku. Inyu mwingale kwa ya serikali ni kuma moso tongo ipe maundu maingi ala methitwe mayiki kanina nengale kaniwa maundu amwe kati wa ala serikali yithitwe Ûyîetewa lakini wethukisia kale kwa upinzani yende na ukima serikali neza piu magacia ngalama ya mekalile yiyulu na no ithea kwanzia onetha ni yiba uyona ke kana azimio megibirani maundu methwa me kibothokanio kana maundu metha makwati kana metha metumbe yangi ni mobea muno Erastus kana mbe kwambia na kwasia kana bikia ya bau uenda kwika rating ya performance ona mwalimu ayisisia mwana kana no kwika isabu no kwisa kwata no siasa formula tuito no rate serikali no tajekalile po miaka mingi muno lakini ni lazima kaisia formula serikali no jikie in place wa misisia ne kwisa kwata answer right nundu we rate mwalimu no siasa okasia kana ka undo kekite sabu yu no masama adala keke kamino kidia kethoka kwata answer right na nienda kwasio tu rate twambe kwasia yo serikali wa William Ruto uyoka wethe ile kenyeno jiba wethe ye kenyeno debt ceiling kana kukoba kukobetwa kukabituka kana kukabika mwiso na makwani yonde me makwewa na yokie yethe ya kutembesa itona kutumika na itona run serikali na kwa pesi ndo ila serikali yekite ikia yabo na wenda kuambia na ministry yambe undu waweta ministry ya agriculture ni yoki serikali yethe ya ndo mosambesa revenue collection yindi bado yitumika kunengwa kwa ando ta subsidy kana thowa pando ba ku support Aeni nike na ma increase production wethe ye meka kunengwa imbesa maje mwetelete mwise kwisa kuoleka na ti possible kutwa si serikali inele no kiena isie subsidy sia mauta ibetwe subsidy sia mutu ibetwe na yasia mutu utheswe nundu awimi nesu niyo ansela sustainable ko wambeyo makia president witu omundi na decision yesu oyasia kana ni wekie nesa kubeta subsidy nundu economy ni stabilize the second thing tutona kwasia ni revenue collection bikia yabu asisia no kuona ndine wa target ila KRA yithitwe nayo ya over 3 trillion waisia gap kila yithitwe wojendete yolekete kumaanisha kana revenue collection ni yende na ku increase nesu yo itawa stability na wasisia ngale kwenu engi ya creation of jobs ekila majority waweta andu nekolea kuona ki lakini for the first time in history nikuna andikiwe alimu close to 56,000 at once within a year mataandi kwa ingi ibindani yetina nikwethiwe na program ya housing ile saubiswe ni serikali ino housing program ni yetie kuandikanwa employment kwa andu alame usaubia miomo andu alame usaubia ndelisia andu majua kali ni meukwata mawea kwisila muradi ni wa housing kuwe lame kwasia kana serikali no ndinenganite uandikana kana employment ni created employment nyene kwasia ukamemaki au mekia 100% it is in the right trajectory in job creation lakini mheshimiwa ndio utilowa nini iulowa mulati uno wenesa kwitha uyambia kila bandu asante waisia muradi wa ekani ntukite kana ni wambie kila bandu twasia kana mwana emake wa no siasa nondo wazia ni 100% in job creation no ku create job ni kwete mawia kila kingi gwenda kwasia nikenda tuke kiuni kana pe program president yonambe yi ya kuensure kana
andu nimethi andika mashinani pe program ya kwete ila mekwaka centers cia biashara kila county. Kila county ni jito jumie 250 million, I believe so. Na government nene yumia the same amount. May contribute 50-50 kwa national government na kwa county governments. And by doing so, these senders sio di kwakwa. Wethi andwale thana akamba metha na maembe. Ni makwata senders matona ku market siendo sio makastonesa for purposes of export. Na kiu siende na kwakwa everywhere in all the counties. Na wasisia kiu ni kiu create stability na employment. Kwa wasisia mpango ni ula wa president wevo nyene kwasia no create employment na tu wasisia bottom up ila ya wetwa ni majority. Miradi yesu twanena nisia they affect mondula wiba yandi. Nundu mondula wende wa munenga fertilizer wa 2500. Na amina kuenda mondane na haima na either na bandu ba market senda sisusie kwa kila county. Automatically what that means ni kana mundu wa munenga employment mundu wa payandi bottom up ni weyukilia na ni watethe wa kukwata soko. Haya. Kola isi. Kwa une program ya bottom up ni yatiwe ila wathanie adhitia kebela. Aya, Azimio meazia ni 30% opokumi. Nagu uiona iwe serikali ni serikali ni utona ku rate yata. Ni kwasia kweli ni patona either way expectations imuita na bomito wa. Na nileta wa work in progress. Na kwa rating ile nyendo nenga serikali jitu na around 90%. Kwa promises ila inenganitwe. Na ile mumu weta weta majority ya mauta ni wo tho wani wambatete ningwenda ukabukwa withiano betikili kwao yo amboko ati abu nikando sethiane tweta FM bukwa mauta nitukite bu tunene nesa nondu bu ni boba kinene kieme bau 90% we wazia ona that ni mbingi ndi minus imatatete Bana FM karibu sana no watu leo muno wethukisia ondu chale lembana Kyalo muma imina isi chambe uchambite ne sawa UFM twena ku ibinda ya campaign oba twikona kumbia siasa twamina mwaka ni wathela President William Ruto atongoese ndi ya Kenya tawe president na yu otondu ni nambe yokulia nondu andu ingi nimethitwe maikulia mwazimio ni solution iva matonya kuete keka tu kukima serikali kukima serikali ngalama ya mekalele yolo keka nemo mekevelani mete solution iva na tu obo Bwana FM wasise othukumi kuvikia bau otondu nye na kuna ithio ndeba hatu isekana kwi maundu amwe mekitwe na kwi maundu matekitwe uyona othukumi kuvikia bau Iliata. Okay, undu ambe no sio tuketekelana ohithio ndekana no indi utongo ila twina guo wa mino maka oma wambe na katika maka wambe no waile kwitha wigite maundu ateo no tonda kwithia be maundu mateo theuni piu indi tiko tuika maka oma timu yanu kwika kindu kitona kusiwa na kusiani na undu twaile kwitha twendeye nye yuta ta mundu ino tuika wa kusisya maundu ulando na kwacha wela hizi Kenya kwanza hii pezi ndu ile twaile kumisianisya nasyo kindu chambe pe kindu kita wa manifesto ila Kenya kwanza manenganie ni mathangu miongo thanthatu na ni maeleti nesa nyeni uzi ni thana manifesto siasa maisu ugethia wa minotu athoka twikona nyeni na list yezu ni gala nayo na ngituma katika cloud ni kana in case ikezo delete wa within nayo ngaguze kuma bu cloud na itiwo kagenda umya copy nundu ezu neyo tuni joge ndukula tona utumia kusiani sia yo kau utongo yula wibo watu ye ukeko na go yune Wîkîte
ucio nundu wambe nundu la wakeli ni mea ila twinayo ya nthi ila itawa katiba na nwithia twaila ucici utongoi kana ni utongoetie watia mea ila twinayo yu mupaka bau twi ukaketea utongoi wa Kenya kwanza nesa pe kindu tona kwasia ni maende nesa kana mathiende nesa na nyinga tuo marate pe kindu kama Kenya kwanza maende na pio pio wambia na kila maende na hivi kila maende na pio ni kunenga ene nthi wikwatio ene nthi ma Kenya nundu yuka kulia ene nthi wai kwangelekana twiwie mauta ni mambatia na mauta nuzi eka kutuika mambatia to nthio nthene ote unena kiwe mauta ni mambatia na yuma ambata muthukumi wa serikali munene ya Kenya ati kwanza yue kamukwa eka yumu munena yuma ambatie iyo mbadi kila mai maka ambata 10 maambata shilingi 10 ubaka mai wa kele kwa yute mai wa kenda we 10 no moyo 10 na ile wa mbe na wa kele nuzizi mi thambatu kutwa ile ya 120 ukeke ya 120 balati kwa 220 ti 340 telekele 350 UNNV ni maitio wikwatio nundu wethikise pesi nusimazukumete na yuzi likali ya Kenya kwanza nundu Mbaluka munana ningwenda mamande mundu museo utona unena akaelesia enende ni wisi silikali la wiwa akwi muneni wa silikali pe maun muneni wa silikali wika mabata muno na ni unga ma katabyando akamea ati yu mukona kwende yona kwende yu nundu akitumike na kina na yu enende ma Kenya ngale kwesu ya kwetha mena we kwatio ne bathuku muno nundu yu kama kulia yu ba ne uya mama kwazia ne uya ma Kenya mama kwazia mauta mujiro rwa maana 5 lita maana 5 na bege no yime kwazia kito maana 5 na mwaye ona mugenda tuwai ani niweze yebe no ne nyuzu kati wa amu maenene niweze usude mwenende wapikia yani kwiyituka na nuseo ngutabyondo Erastus na ejimalo na edukizia uyoma munene pio wotongoi nikunenga enende wekwatio kume ati ni mwezi undu mbaito yumukona takuthuku niweze undula woneka utatoneka uwete twebuku ya mautalo kwa cheke lungu cha 13 andu 12 maendio sisia ndela maendete nela maziokie 10 maasia papa itoneka lakini andweli maasia nipe otoneka na swele manenga mbaini bawe kwacho mametabia ati andu azumukona ta nene netina inandu maba una matu ya ona andu azu nene maiwe Mbaluka mana ko tika masinda na uneni usua weke andu anu angibina yuko undu umwe Kenya kwanza maile kwika na mazika meka la atangite ningale kwesu ya kunenga enende wikwati nundu patengwe wikwati wa enende windi muno na ni wendete nayo aya tizisie undunge sindu ila maathani meka ngirata pe kindu cha athanito cha bata muno cheta wa asalafani yes uko tureite ya ndo kindu kila cho asalafani whether ni ende nesa kana ndiende nesa yoni theki indu watho ni wayaniwe uwatho usuwa kana kuketha kindu kitawa asalafani ni yaniwe okay ni thietete obendu kuma thayo ni mandu yuthi kulwe la thingi thipa na yunundu thipo na be oibinda ma ikende kathiete obendu kuno meka lente mekulia nundu uwone kana ndiete obendu kulo kwendeka nundu ethugizia asalafani wiwe athine ngandu maana 5 na maana monza na maana kenda no thithi athitembelo pau opandu obuwe ombeza itembingi na wa mikombe ona kindu ta otafuliza ile kawaida ya Safaricom uthithi afuliza ni ile kunenga ongilie 10 na wathola waibo wai tukethi wana azala fund mundu utona ibu akoza mbesa akekia biashara ni lo kweti manifesto yonge misisia neza ithangu ni athanda tubeke ndo manene recha bata muno maiti ati ni kwa ni thangu athanda ruka na nana Kenya ila twinayo pe andu milioni bakube 20 maile tha maithukuma na
andu ala mailo thukuma formal sector katika milioni izu miongwele na andu milioni ile na ngili 500 andu ala ngionthe pakupengilia milioni 18 maile kwithwa katika sector eno informal ukulu ile rahisi ne kana tipikia bawe paile kwa baile hata you as la fund ya ile kuke langwa interest rate say lo the yangwa niti the interest ne kana andu mose with the moza mbeza kwa na biashara alright pe ndo ngwa ndo ne kana numa kujumala hiyo uile tawo pe ndo mawetete ithangu ya nana yolwa wini makazi ati nitukwenda zuyu ni manifesto ya UDA nitukwenda with the the plan the plan yes nitukwenda with the ngaliko ya wimi muno undu batoneka nitwakwati ya Aeni na tumanenge fertilizer tumanenge mbeu tumanenge lewa indo na tiambe ya unyithia wa meunda sindu ina mawetete bau mwaka uwambe ni marara tio kuno chambe mabicha bandu kicha fertilizer sindu izu ingizi wetetwa bau ni marona kwa mara nambe kuna nundu no ile kuina sequence fulani lakini no seo ukethea ni maendea ni kana oundu tetambitie ukethea etha ni fertilizer ni sianewa kula kwa ile na ende andu alangi matatumia fertilizer ni manewa kila kitono mateti okay yunju maluka ngalama ya mekalile ngalama ya mekalile Erastus wenda kumethima thima wana sindu siana ile 33 ile kindu chambe kila kithima ngalama ya mekalile itawa mutu mutu ula wona andu gani na kindu chake ile kitawa mauta mauta ala matumekane metoka sindu izo sile nundu nitwa ile kwikala tukekulia ati yo Kenya kwanza mayoza otongwe mutu wa mbeza ziana average wa imanele na miongwele aya neoju ni mbeza ziana ata ndiye ze mutu kana we pasa muno na pau ni withito uitembela opau ndona atembea ukabika 250 ndio inwambie kuthea inu withito uitembela obu wai na nutembele mgwebinda siasa yuko ethwa me serious na kana ngalama ya maisha ni ya mekala ni ile kuthea mutuzu nwethe na nuno ruone na topic izo tuima mathie kalande makulani na mauta tuika na kana na mata nundu ngewa ya ati pengewe mwe o yaguo lakini ndi utethia economy yande kana mauta mongelekete ngalama ya mauta ne yande onde asante indi izo ndi utethia economy yande tukite buju na asante muno bana FM nienda hatuke bau mautane nondo mautano nimeziete thina muno wesawa mauta ni mamba na pakube silingi miongo eli 10 na mauta azimetha mamba muno na enendi aingi Kyalo Mumo ni maende no kaya na ni matetete muno kwambia muthenyani wa isoma tuki 15 nondo niwo matho asu meu manambe otumika na wethukisia anandithukisia kana nthini wa statement ile atumwa nomba cia mauvoni munini wa president ulani erigiji rigathi gashagwa no kwe ya Kenya kana twele kuyumianisa nondo matho ano ti Kenya yonthe ni worldwide kila pandu crude oil ni ambatite tho wayo ni ambatite na wethukisia ngewa ya subsidy mheshimiwa Mbaluka no nenga ya subsidy wase World Bank na IMF ni mekwasha kindu kiti sustainable kwa serikali ya Kenya yenda wese ithia ineke ya subsidy wese ithia serikali ni ya the loss muno na wese ithia economy yante ni uthukanga mheshimiwa ndo kuona maundu ano ma kwambata kwa mauta ndiyo onde ta moma tumitweza ithia Kenya twina thina na wona ni usungio wiba utonyo kunengana nondo maundu aonde ane mathina lakini ngine tukamana uno usungio wiba tutonya ithitandi tutonya kwisaithia ni twasia nwe tukekona ona kutwika mauta ni maambatite dunia yonde tutonya hata wesaithia mautane mathea na mwenende na naende no binyeka okay asante na nene ndikisio na tongo yenzangu kila manena yu usuwa nena ulwake wa mwita deputy president
kana no yi Kenya me yumisia yani utakuya andu yumisia kwa thoosu na be andu me yumisia ukesa kwithia ni maumia o muno kindu kicha mauta ugo waguo ni kana ni kiumisia andu nye chuma chukithele chonde ndindie ground kuya Tulimani ni ndembete makueni na wethukisia enende pe bandu ni ndie kuthoa kasama iyo na thoa kasama na kulia mana nyama isi ambatie ne wa mauta iwe sima ambatie yani one nyanya ni ambatie na wikulia ni kyomaga ngalile tweteiye meta ni mongele mauta maingi muno ku ila tukwiwa ni deputy president nundu wewe deputy president anena ethwa inena wasi wa munene ni kuya enende me yumisie nitio mantho keka yutu yange waya thoa wa mauta uyu dunia yonthe na ba northeastern ba Turkana ni gwani ba kwatikia ni mauta tuemete kwikia bidii o mwaka ne usu tukwasia munini ukeza kwithe tuyasia yu ibindani yukite miaka ingi 5 kana miaka ingi 10 tiketha twina wenzi wa mauta witu wa baya kana bandu bangi ukeza kwithe ni twade twa compete na langi tuni solution serikali itonya kwika kindu kila ongwenda tunena ni nundu wa ngalameno ya maisha na yetetwe ni sindu isi ya mauta warata usisia Kenya bara tumete bandu pomo muno 2019 to 2020 kana 2021 itwethiwe ne binda yomo ya COVID-19 weza kwithia ene nthima Kenya ona mati uthukuma methukumia nyumba mati umala mati kwikata weza kwithia yu ni bayate thina timi no wira serikali le no sie 2022 na ila issue mheshimiwa Mbaluka waweta ya kuosa koti ekangutabiwa na zakayo la wosa ate ndosa kithemba chu aenda ombola ukeza kwithia ni waliza mukuyuni alegezia andu onguma kuyu ya utwile tutatu weza kwithia ndanosa ukoti gonthe amino ngitogo ningi na wata usisia in fact umuthi ni discuss yana mutumio mwe wa Kilonzo nzia wandu wetu wake yulu amaundu ala mokite mathuku na in fact nini zibe pe achungaji mande na utusia isia ula weza ukwata musozu wa Timotheo wa keli kilungu cha katatu mothuku ala mokite ni monie katika Biblia pa kitu Kenya na ni watu kwasia serikali ino nota yakitie kuangukia tita mai tayari ona bala mainda manifesto nyo nona magitie kuangukia na matelema nundu ngulika na muthenyo mwe munini wa musumbi atasia ona ndia amini yaka na ni munini ya musumbi ya ono muthida amini nundu esa kwikala sindu inene twe na no noizi no twesa obikia ba kwa sindu citwa bipartisan talks nisiambiwe nisiondokie majority leader my senior Kimani Nchungwa anena muno alelia nundu mana amini olika bandu ba unena nisia nthi nikana manena ni mone ngalama ya nthi tuimithesi lakini usu munini ya musumbi aende na kwasia ye muinena sindu imwe muikakite bana yuni kwenda kwa nanga ona unena ni uketa timu sio kuni tukwasia kana serikali yarara usisia sindu cia ika correct mauta by the way mauta makathea wona sindu linge automatically nundu kithi kila kiuthia mutuo kithia na diesel right aya yukindu kila kingi tu suspect kana tu kwesikwa na ni mutunge mubea muno Dr. Kalwa Isaac pe ngali use obisi ndizi kana no obisi kana no lakini igwe wera niwa nake ya utumia stima no ene ndhiku ya ground meache kumbe andu ameenda kukilia mauta ni andu thowe tukali tu stima na ni igwa ikita kwiki ikita kwiki wa kucharge watasimu ibo ndo no yuthe ate kitheo ni charge kikathela ibo ube na thina mwingi muno na isinga ayeti isinga ndo noni excuse me ini noni na musumbi mwene atwaite ngali ya stima we mwene atwaite yuli nakula sie ya kathela charger pa kitheo ni Karen yi yo bathiata usi ndimo ene ndino mekwenda kuelewa nundu nwese ene ndi FM ni wasia serikali ni ele na mundu otapasi andu kiendete ona nundu interpretation na kikileto thi nundu na kileto nundu wake na nundu yungali izu itwika yuma utando no tamenda yuma tumia ngali na be mundu unengete uyosu ayete ngali isi astima lakini likata oyuti unena let me tell you kangu tabichagu andu ma boda sector ima umite munopio yuni na mweyo pandu beto wakalawani manguli yuti ukuana andu matiuka na maendete na mau timea yuni mundu mauta imongelwe yuweza kwithia mena thina na matacha kana ni mayete iwe tumota twa electrical na mwe makita ukoba ku ekangu tabye kwina thina munene muno kutamba kuoneka in fact we na bigie nazi yu ekatwa asia Yesu atume mundu ndo elo muya Yesu oselela asante Yesu ayoselela nenda mheshimiwa Mbaluka woselele
Nengetio kukwata nyesindu utusongete yambe. Yalamu zengera mazinga maingi makwazi ikakathela githeyone katheyetu katestima. Mauta na ni mambati dunia crude oil yiyulo lakini pe kindu kiba cha uneni. Awerikize cha Mumo nukuthatwa muno ni uneni wa tongoi. Pe kindu bana FM wa weta cha uneni wethukize serikali lelo nenge enende hope kana wale to hawe kwatyo wa mwithukise mheshimiwa Moses Kuria kilo kuandika mutandaoni na kilo kunena kwanza nane ni enginyase no kale kibela cha president nondo president ngalikosea US munini wake anaye Colombia na akimudavadi pia ndanaye vaandhi ya Kenya ona kutuka rigijio mothe thini wa statement yesu no kanisi sindu cia muthembosu na uneni usu wonekie welekela balabe bwana Moses Kuria uneni wa ndongo serikalini ndukuona tawuo moko thothe ya wese ithia mwene nthini wa asia wikwati ulowero ni bwana FM na ngalama ya maisha ndu yulu wese ithia ketha ndongo ni kwasia twiyumianize mauta mambatite nthi yonthe ndukuona tabe ndu baila iko wese ithia serikali ni ama ndanzianzio ya kuneni ene nthi onetha ngalama yulu ukese ithia ene nthi mena wikwati kana mbe kwambia na kwasia kana opposition kana andu maazimio nimeendo kunania muno andu enenthi na serikali na chuni kindu nyendo na kwasia kithite kinengane wrong information ukethia information ile ni unenganwe na andu maazimio kwa public ti true kindu chambe cost of living kana ngalama ya maisha muno mauta maenda kwitha mambatite ti kindu tona kwitha wa mko kwacha ukasya pe formula wina yo ya othesi aicho kitumi wewe wakulia majority ba yo keka nimo mekata na ndanesa kusungia maybe no ndanesa kusungia kule yu na ugone kana kila kibo utabasia ando ugwo na ugwo alama tabisyo ni gwosu wakana ithie tandhi twosa mauta kumanza na thoa wa mauta ni wambatie kila bandu na nini wambatie matuku 18 wabika level sila tho wosu bikie na nengi kwi cabinet ye kalela sindu ithi nthi ningulia enenthi manenge mwana musumbe asioka na oke kalanthi na cabinet yake nini sinu kweto sungio musio yulo wa kila cha ile kwikwa yulo wa mauta lakini nye kila ndo nona nikana solution yambe na niyo yetikilitwe ni dunia nima ando nima nimetikilite kana nimetikilite kutumia electric motorbikes and electric vehicles kwa hiyo ndo okwiwa nikatherela mwaki payanzi yani kathete isu ni misinformation ugwo ondo witha wene mauta mathete otau battery no witha wene no kama neno ni kuonenga distance ya nona ona simu ni kuona sia na simu no ikuona sia kana simu isuma kiola wena ugwo no to na ikala muthenya muima kana wikala masaili kwa hiyo information misinformation ni sunu yo thina wito bala wita nthi nyena asia kana either to ina solution ya mauta nundu to ya sia kana kuonenga no subsidy musumbe ne waisia kana ni wa advice iwe ni monetary bodies hizi World Bank and the rest ni mamwiye na IMF ni mamwiye adivasa na subsidy nundu si sustainable kwa formula ila imosivo ni ya situ kwa ya electric motorbikes na electric kana motor sia stima na ngali sia stima isu ni solution yemwe itono thesia ngalama ya maisha kidogo tutana mbothi nondo no anguza stima stima onaguo wiyulu ukakombea electric consumption kana ngalisu cost ya charge na ila ya mauta with ya kana cost ya charge thindi kulingana na mauta na kingine mutabie nina sisio mundu thoa wa Tanzania wa Uganda na wandi ile ituthiukite gonde with you lower wa thoa wa Kenya their prices are higher than our prices kutwa asikie kinu ki affect ye everywhere
East Africa ni affected. Nikenda pato tumeamo nondeto kumala mutumira wa FM eza Queen event ndeto mbingi muno bayo kuombeni nikenda uke umale nienda undabye pa one nini watongo ela mesilikalini mundu ta Moses Kuria ni trade CS kana ni minister na ni minister munene wakwati akiana kinene muno ndene wa serikali kabinda kala okukela ayiya enendi eyo bayime CV eyo mbani twibika mwi wa keli mauta makabi ka 260 na alamu kwenda mbeja mabia undu patoneka na inde umundi mheshimiwa wa rigiji na ake ayuka ainena aye athoko ba serikali maile kuonena nesa maile ku engage na enendi kuonena ni andeto mbai maelone ni enendi na hii ndukuona kwanza mwaka nengi president William Ruto tawethiwa ala wanyubie mamotethesi oweya ne mume Mbaluka na wesaithia enendi ni makwasi mwikio na serikali ya Kenya kwanza kila ndo nakwasi anikana guo neni tigwo namba ti hapa makosa ala matona itha meobo ni undu uwetie ingewa pauno bo utona itha neni akabetuka kana ukethia nzia yake ya upass information dana amepass kwanza ela ya elite nusio no mundu akakua peo nziela advisable wenda out report and more ukamea wewe si mundu wenyu ne wetiwe peo nzio tamutabia nundu mundu no collapse ko na ugwo witha wika na mundu no igiata no kwie ko kilo ngalama yolo kilo no report ya ne kana wagwo ngalama ya maisha jejolo na jejolo kila bantu na waisia developed countries ngalama cost yo ya living yendete yambatite okay. Kwa una ti yetu isotiwa kwa una asekana no reporting yake maybe with a ekie kimakosa na kwa twase ni quite unfortunate hii quite unfortunate nikenda no kwa bwana FM o kwa metuki ndukuona serikali ya Kenya kwanza ibindani ya campaign taye over confident munoke saithia nimekwasia ngalame ngulika na clip kama kwa president William Ruto ibindese munini wa president ayaje ngalame amekalile alama kwati mayo methenikia makweti ya siasa makweti one kombangia ngalame amekalile no tukamithenikia ndukuona serikali ta nenganie mawatho maingi muno wese thene ndi maikia ye kweli ngalame yulu amekalile serikali yalika come what ngalame no ithea nye kila ndo na kwa seneka na kwa ugo mosumbe ne waisie ngalama cost of living kalama ya mekalile ni ya ilo thea na sisia action ila Wîkîte it is a matter of time na ngalama uende no banga mibango na ngalama ya mekalile yile ya permanently nundu niendo kutabia umundi okiloto na kutethia mundu nacho ethandu ino sungio wa kuthea kwa mauta na we make sure mundu usu ni wakwata leu kwa thoa windi savings ila wame save bau ni wame tumia kwa ndongi yes no to na either mundu ule kaya ni kwitha ndena wia wamina kuhakikisha kana ni wa create employment with mundu no to na either yo na bina wako waleu ni watethesia mundu kondu akwikala kwa nziela nzio ya usolve mathina membe witu ni kuhakikisha kana nundu ni to na either si constant but undu twika nundu either cost of living ya affect wani factors see beyond Kenya taisu cia mauta then the only thing tutona kwika tandi ni kuhakikisha kana andu maitume na surplus okay mena surplus okay there you mundu ni kwasia ni wemie na hata ndengo yake hata maembe make na hata sindu ciake kwa tho wa museo na no kwati embeso tona kwetha mauta alright twi chongona kitono tethia the sio solution na nizo tutinda atukuliti andu maazimio niguo mwiasia kwe cost of living yeziyolo yo inyo mwena formula miao na maina formula matu nengae lakini ithie ando ma Kenya kwanza formula la musumbi unenganite ni kuhakikisha kana ni kwenda na industrial parks okay mundu la we grassroots akwate mawia employwe they empowered with the mbesa notonyi wa kutumia mbesa isuku ikasindu litai atono bike asante aya ni kwatia wini sawa sawa yuni wa umala bwana FM twe kwako crude oil
otondo we mina no nguzi engewesi ya mauta ni tikindo cha Kenya weona wasisia serikali chalo mbono wao yatakana Kenya baaturukana kwe mauta na serikali ni ela kwamba sisi osumwa ta usungio wethukizie mheshimiwa Mbaluka no kwazekana kini kindu tutezathukia ona twaziata kugwe mundu no kuye ona twathiukata kugwe no kuye kuni kumaanisha ngalama eno yiyulu weona ni chao chele kwa okesaithia mwenendi kwa oyu ni wekata ni wateta no ndwazi serikali mbetu ni atumie muno subsidy na kindu choka cha kunwa muno ni serikali la hivyo yaje yeso tumia kindu cha muthembo so tundu ni wetetanekana World Bank IMF ni mawetetanekana kindu kiti sustainable na President Ruto akathoa kana akabuy that idea that ngewa subsidy isutupete bwana FM twikata undu ambe niwo ugekala nthi analyze yo sindume katika economics ni gwetekala kana subsidy tigindu kikwatu kwebindiaza na kondu au niweze kila chendekani kwambia kwaka andu ni kana withie kila kweta kumaka nacho ni matona kwika mwaka omwe myaka 5 10 miongwele na makathaia na nendo kutibeneza Erastus na nzangu yu pala tuitanthi yani no twisilasia out yani nza wa isanduku kila kikitu outside the box no twisilasia pa yanza we sanduku yu unwa mbei ethone tukwenda onena ngawa ya mauta ate imantho usungio nyeta FM yes nindo na kwachita hu no tumanda alternative competitor wa mauta competitor ukusindana na mauta na Kenya pesi ndu twendo sisia sindu ila ona Kenya pawe sindu ila si na monopoly nitenda kuisisia with okay nita imanthia musindani wazio Muwe ona niye zita muwe okay yozu ni mheshimiwa Mbaluka wazito muwe haya na nozeo na nengitio sawa yue kaina modapiondo yu gwanjazia utongo wila twende wonoenda muneni museo nendo kutabise baki nduke mwa Erastus na heshime waani mese no inditiminie umbano wa Africa Climate Summit yes pai lobi na wenena yulwa situation thina munene muno ya climate change yeah na choke climate jana ngirwe ni jaw wenendo no ezundu ukegeza apu kindu kila jana ngete climate ni ukutebeneza Erastus usenga muno kweza kumanakana climate kianangwa no mauta ati unene emissions na yu mauta asuketha ni patoneka twailo manda undu ti umamandhia musindani wamo indi eka ngunenge woni Erastus yes nienda kuunengo kani uitinanga sekita isu ya mauta waila kwitha wisubite muno niki nundu pe makambuni mekiniie na nemezi undu bilioni sithiuka silikite ko na megile mewe ngewengi ugethia mayu metikala ona mesenga climate summit isu ina nena yulwa chao na yuni pongwenda tunene twi candid twasi ati unduambe ngal ila siyabani twambethe Nairobi tenda ngali electric twambethe Nairobi sio ndengine ya PSV ngali thonde tenda electric niwezi nyeyu nundu wa profession ni champion wa environment nundu wa professional ethics yuna inethia ngali ili siunje bana siaile kungua imwe ya mauta nenge ya sitima ona kabanga lizezu ya sitima nange ungama niki nundu ninisi undu kindu chuki umini na nenda ukutabia neza twe need yo kindu kila hizi muzumbi need uma ba US uwe okay alandi bana yazi ati 1 metoka ila hybrid yambia bundu already debo mitoka ila hybrid itumia ukwatasia na mauta na ipikanga baya itheko utumia mauta yambe utumia solar tienda mitoka hizo yambe kukaba Kenya kwa wingi kwipo number 1 number 2 tienda yupala mheshimiwa CS usuku kwa isenzia
aile ku ya ene ma Kenya ati baito totongo yes twina uzungu Ûyîetewa nundu mauta amoti maito na kwanza bende tona atumeiye ula ukwigwa ena ayenze kithima chake cha mauta no kumata kweza yes okay uzu no uneni lakini ti uneni onenga enende we kwati totongo aile kwasi ati mauta ama nundu ti maito mauma abasa udare uzu uneni wa kuita mwenende uzu uneni wa kumina wa kuwa mwe ejo ne yamazia wanajua imutu wai uyu kwanza etinito nyoko kwa imutu wai you enende mala kwa ati you to akwambia you ngalila imbridi ile itumia stima ile itumia sola kwanza nitwa ile kwazi utuenda ngali kutumia sola fully na tuyasi atienda teisoma budget ya next year nusu ya ngali ile tuina sio si itumia stima na si itumia sola wane wezi undu yube undu matane otaneka wa miakoni lakini yu ukaenda makambuni ala mekwaka mayaka pe undumo wongeletwe ni NCA make wati muyaka mwako niti kwenda kuona pala mutona kwikia sola niti kwenda solar panel sivau nikana withie munondu batoneka ni mutona utumia sola na ni mutona utumia stima yuni utapia painzi engiti sakuthi okay na ni wezi undu andu methi towe ugwa mheshimiwa majority na buya banini wangale ndo nodela tambatoni pakitheyone mundu agulumbana yu ayangutavia atu twinidi utapweneza ou ati kaelewa ngali mwaki wa ngali ubwa wa simu yu no yakwa thimbia ni 78 withawe ni uwene no kono uthete ko ka 70 ukono uthete ko ka 50 na ni utapia neza onoke thukizia ngali isu ya stima undu thitha ikiletie nundu yenda ite muthingi thako twina itumisyo nthesi ya kwasia ngaleko ila tu need kuthita nthi nizo na muzumbe Ruto yes akasia ati eyunju maluka yu muzumbe Ruto akasia nake ayumaluka endo tia nthino yumete mitokani ya kutumia mauta ikoka mitokani ya kutumia stima na ya kutumia sola etha tumande tambia all right nebate ate wathiko alindikana sindu itatu chambe kindu chambe ila Kenya kwanza malikile kibela ngalama ya token ni ya ambatie chakele ila Kenya kwanza yalikile kibela ngalama ya kisomo ni ya ambatie na chaka tatu ila Kenya kwanza nalikile kibela makoti ni mambatite nenda ukuneo mwalimu kule mwalimu ati wa mwalimu payslip yaku thiliata na wewe akuya nemo sangeta monango na kondwa au tikuna sindu isu tukwasya nao sindu inu ingi siolete siongelete ngalama na ikaola income ya mwene ndi kuma mupuko national sales kasiu asante mundu ye Kyalo Mumo nenda yitwa thibala we mwene ndi kesedi anetwa munenga mwana wake namba udhibo or just kidogo seconds okay actually or seconds nundu kindu kila luzi tuende na usizetu utelese mwene ndi nundu akwithwa woni wakwa na woni waituta alame usisi serikali ino in fact no ibinde buthu ya ile kitoko moko netekera ile kazi mio yose kibela keka moya ni witha widu lakini ninisi lakini ukitonyeka muyao lakini nikitonyeka kwa ngai si ndio nditonyeka kwa ngai ni matonyo bikyo bano makazi enyewe kusema kweli tumeshindwa ongino ndronya kwa hizo ni wishful thinking lakini chochote chawezekana peke ndio kimwe kiokunika naye kiitwa public participation ila bwa nasi yake ndio changale nyeni weta kino ni wiye andu mainena matu mota madala tumora rutu ithoa nye ndithe loeka mota stima nziani serikali ndiye kwika public participation kumba baya mashinani makatapya mwene nthi kindu ki undu ewe weta mheshimiwa Mbaluka weta kana kindu chu nikitonya utethese ngaliko mekana elengi kubo we no baluku munene muno katika katika ngaliko kila kingi Kenya ndigezo twika telikile katika developed country we are developing country twende na kwa ona tuithi ba ukwasi ndu cia stima tweke ikwija na America
na Ukraine na Turkey na kundu kungi to this step ila Kenya ile hizo inayo kila chakara donikana yuthi bau kwa mwene nthi kindu kila ngona maendeleo na maendeleo na kwika nesa muno kitematethia ni kutembea maite meja maundu ma development lakini mabiko matasi ya ituki dozi ya development na mamina uzi development yazi together na election ya kina bujisi ya masienyi yukeza kwithia ni masi ya focus view vandu wetha maithi utabia mwene nthi ulua undu mekuola ngalama kuni kina twenda masisi. Asante na inde mwana mzee ni nthini wa kilungu chai kuombea siasa atwambii otene tusonge to imwe na nemo vya kwetha mwende no tamenya na itu na size mitandao niona mwiko kabisa mwende na kusia isiangale kwa ya Facebook Mutongo TV na angale kwa ya YouTube Mutongo TV Stock FM official na kwa ni kongosa maotumani maku na kuisela ile itatu kenda imwe 5 namba ya otumani mokuve na inde mundu kanyiva ikethia kana maotumani mangale ko isu ya ile itatu kenda imwe 5 niweke ya mwene ndiba kioni awesethia ni mabitila bunondo maotumani ni maingi kwa unienda kutata undu nitonya wesethia ni na soma o amwe na ni ngosa simu namba ya simu ni noti muonza kenda nyanya Monza noti than the 0799 870066 nesa kuonenga mwanya woko na simu wekona simu uthese wase wa TV yaku kana radio nekenda tuigwane undabye weta wata umetengale kwa iva woni waku kana ikulyo kwa atongo imaitu na nini senu songiwa aya yemwe kwa yemwe yakana ambengale kwa ya Facebook niambia muruto wa David Mwembithoka yasia Erastus kila Ruto Wîkîte itina wa mwaka umwe ni kwambatia mauta nake Mulinge Michael akase Erastus kindly ask Kyalo Mumo as he laments what would have said would have said done on the hike of fuel prices worldwide. Secondly, let him offer solutions from his side rather complaining. Haya mwana waziwazi waandika kisongo wajeni wa mwelewa. Benjamin Mwithi, Ruto hakuna kitu amefanya ni kutunyonya damu tu yetu pole pole. Evelyn Mwekali mwa kumbe itai bottom up. Saa hii uko job una travel, imagine unafanyia tu fare. Ruto ni kama anataka kujipea ile do alikuwa anapea watu. Tutajua hatujui. Haya. Benson Wambua, serikali ienda tuthamie ngalesia stima na mota kana fuels iko juu sana. Uzuia azia serikali ienda tuthamie tutumie ngalesia stima na mota. Samson Musyoka kwamba atakuwa dhawa mauta na koti kuma 16 kuthi 18 ni kwamba tukwa siendo sionde na kuende ya kuumesia na kuvinye ya mwene patete. Haya. Kodi yo kweta ni wa VAT na proposal ya kana VAT ni tonovika 18% value added tax. Haya Benjamin Mwithi, imagine hata vile hiyo mafuta ilipanda hata huku Somaliland. Somali walikuwa wanatuuliza shida ni nini Kenya. Ule mozeze ngalokosea Somali suku ya Somalia Asia mwana makulalia Kenya thina ni mwao. Haya nge tio sawa kiyo Joseph kielagai kule chalo kana mauta maturukana ni meanu inge siasa ndhoku neki FM atueleze mauta makeki wa subsidy vetha effect miao kwa economy iyeka kwa mbata kana iyeka uthea ni engineer Jose engale kwa siamara ikule sio kwa Bwana FM mesaidha wesongia musia isia usu. Aya mundu kitwa Phil Jones mutie yasia let's speak the truth. Aya, we are truthful men. Aya, tonene uende. Mbaluka is just protecting his job which is at stake. Was the president elected by IMF or Kenyans? Kuria and David D have shown how clueless the government is in addressing key issues affecting Kenyans. Truth be said, the government has failed. Haya. Okay, tuke kwa makao Mbaluka. Erastus bwana Mbaluka etetea uya wake ate vya musumbe uwo no naye mione kutotongwesya akenya asu ni mauta maafektiwe kila vandu nayo unnecessary levy si kila vandu na Ndevisia University mune kiata kwanza yena wo mwingi muno. Aya tuke kwa madam wetu wa Miriam Makeba Mutua yasia 2 Timothy 3 na akaandika this
know also that in the last days periods times shall come. Na maandiko. Oh, okay. Na kaandika yonthe bau. Kwanza andikite yonthe kabisa, lakini nondo wa masa tafadhali hizo ndisoma yonthe. Daniel Musyoka, kwanza atuambie promises hizi zitaisha lini? Uzuyaze President Ruto hata bya Kenya mawatho makathela indi. Kalungu ndona my UDA friend should leave Azimio alone. Cost of living has got no propaganda. The fact remains Wakenya wamechoka. We had hope in UDA, but we have realized kumbe nini watu wanachezea Wakenya akili. Kanimini otomani usu wadibende. Okay. Yeah, okay. Pole sana. Otomani usu nuendo mbai ya pole. Aya, niwambaya. Niwazemba ba ezi machine ba izobe tuona mogo na nemundu Aya, ninaona. Hakuna maandamano. Ati salary yenu kama MCS inafaa iteremushwe ndo mpeane correct information ya ground kwa Ruto watu wa UDA. I know Kyalo Mumo ought to support this. Aya. Niende na kumina mautomani ma Facebook, nigenda nuke YouTube, ando ma YouTube inukite. Aya, mweba hama tumite mbuma no. Saingi mweza, aneza ngalama ya megale ni ambati ya mono. Tuwa tigiwa mautomani mena uima. Ikumbia Siasa ni sithi ya wana uima mwingi. Tuke kwa mwondokita William Muli, JKM, these are facts. JKM unoende. JKM, James Kimandi Mbaluka. Yes, JKM. Okay. These are hard facts and we can't run away from reality. Congratulations for telling Kenyans the naked truth. Haya, Mbaluka, wata vya Kenya ugo modhei otengwa. Steve Ngene, Erastus nienda kwasya kwa ndai yasyo onthe mheshimiwa Moses Kuria uneni wake timosio nyenelo ele Îkûmbî. Ve mwene ndi waku nyenelo ele Îkûmbî ve mwene ndo akulile mheshimiwa Ûmwe ndeweta ikulio na amosongea amwate. Okay, otomani usu ninawona. Amosongea amwya siasa si muuto endewa na ungame eke undo ukwenda in short aisimiwa manena undo mekwenda. Okay. Mutongo yozu wawe tena mulilika nawe. Haya. Brave coward, naona tu kila mtu akichimba kisima yake. Ni wabake tengala. Uzuwa wata Moses Kuria mbau. Siyaona maundanza kilima chake. Kito kitui kwe mauta kweli. Haya. Zioka Roberto, Ruto ameshindwa na serikali. Step down, tuchaguane tena. Okay, woni wake. Naende wa mudia. Ngale kwa Facebook nikenda nuke YouTube. Iyo ndo ma YouTube. Ninyosu nuke tena nuke nzembete. Bosco Mudhiani. Erastus, Ruto atuiye kana dhoa mauta serikali ya Kenya na Mwarabu na atuya kana mauta na atuya kana silingi na mauta ni mukobo no twe siya kuiba. Okay. Haya. Uweke kamba bujanzanga bawu. Bandege kigamba kile tafadhali. Chaye melai. Yo kigamba kebina. Shandu ngemona atakita kila hizi. Andika akesongo ntutatana na joy. Anakuteka choki kia meli. Haya nemo bya munondo ma Facebook nenguka kwenyu inge baadaye ende yikwa kanambo sisi ya mbiso eno ya YouTube ne ya Siasa. Tuambie na mundu ukwitwa Sara Kilonzo ya sene wathanda na Îkûmbî Gidi Bush ya sia tuned kabisa na indi Sara Kilonzo akamukeria muno akambia ni kiri Kyalo Mumo nondo wa Wiper honorable Kyalo Mumo. Okay, Davista Muinde ya sene tuko tuned kabisa ati Îkûmbî all the way from Tulimani. Davista Muinde Munyao Ruto maudhuku nimo maingi mzee wa in short anafurahisha wenye walimuweka mamlakani USA Okay. Haya. Mwana wazee Mogadishu
Mogadishu ye Somalia. Tuna mashabiki wengi wa Somalia Asante sana. Gidi Bush Erastus Îkûmbî. Ikadhela ndana zongo ya kule yako ya ati Raila singire jasitwa atoyeva nesongwe ni honorable Kyalo Mumo wa Tulimani. Haya Raila inena ni tiasia ni mabikisi milioni 10 plus na ni mese ndo makwekana nasio. Haya Kyalo Muno kwisaitha inene yake huu kedha na utonyi mbeangi wa kueleza kiu. Tukikuwa mulukito Vincent Ngila Erastus ni nathi. Nazi we ekaneza ometu Vincent Ngila Erastus ni nathi kukoma kitumi vala tuvikie na sise Îkûmbî ningosa kakanda na muikambewa ndo kareteko nenda uzoma nikena tumwenda kareteko ndo kareteko haya tuke kwa mundu witwa Felix Kiva ni mwithukise niyo va Kericho County mageremo no kalikosia Kericho Albana Sindiko we are tuned in Chalo kiona Mumo twakupenda bure Titus Kivui Îkûmbî ni right on time tini atongo yasu monone Nyeri County usiende na kuwakilisha ngaliko ya Nyeri County Albana Sindiko okay pole sana kwa hawa MCA honorable Chalo Mumo quick recovery Chalo kweli hizi na kakua we nonze bebetete we ni mandhire makulyo ba okay Mutaba Katumo yasiati how much are the employed teachers earning again what is the need waiting until a patient dies for you to come up haya sini kulo ya mheshimiwa Mbaluka or to come with the medic kulo ni kiwetele muwa kwani wao kukanandawa tukikuwa mundu ukitwa Cyrus Kavwele it's evident that UDA supporters provide rather superficial explanations. For instance, the housing levy, of which I am a contributor, but I cannot seem to reap any benefits, any explanation. Eriko, petro ifike 500. We are ready to die and leave the country. Aina haja kutua pole pole. Aya, na watu hiyo mianisia we. Azuni alage nyama wetawani bwana FM Dominic Munyoki Avana sawa Miguna it's 1 year but no government spokesperson yet. This job was advertised 4 months ago. This is also a failure in Kenya Kwanza Alliance. Government spokesperson is a person who should not be taken for granted. Ûyîetewa Miguna haya Diana yasa Îkûmbî twendeni ni sawa UDA yaina promises mbingi ila imwe matimizete na ingi no meo tata ona ketha azimio nimo me serikalini maitha me 100%. My wish makaeka uvingisa government muno no mathukume. Okay Alfred Masai Erastus please kulia FM undu asla fund itonya kututethia nundu ando make maazimio makoba mayeba meiwe ni atongo imo makaushe hey we okay tuke kwa mundu unuitwa Katuma Mongoti vaikendo kiende na Kenya Kwanza indi Eras ni otavyai wa Kenya tutajua atujui wanga sifuna no mondo ula unyuvetwe na azimio wese bei ya mauta mata Kenyans punishment Raila tuandegero haya nende no mina motomani atatu negenda no sesimu kuwa ndo masimu kanini nenda ndio sesimu itina wa ndatika sialimo no ile oyu nokitwa sesimu honorable Mbaluka vya andoma azimio kana ona kethiwa nimo mosi keketha nimo mosi otongwe ngalama ya mikalele yethwa ye methoku monango kwa umo t option otongwe ini na indi Kyalo Mumo ni gwate wikiwe warm water yes. Okay Jose ikia mheshimiwa warm water bane wa ketho ini che ndo mweme abaini aya pole twende kwa mundu ukwasia kiambo kiambite Zara Kalonzo we don't have serious government ndi ana tweet ya kana serikali yeka guesswork
na hindi kiu Rigathi Gachagua ni wasekana thukumi ma serikali mailone na kindu cha muthembo. Salama tesi David D ni advisor wa maundu ma economy ni kwa president aya Elia Kioko Mbaluka we mwanake musio na mutongo we musio lakini walikile serikali ni ya dash ni kuvoya muno ume engalikosia kilifika ndi yetu kainduko unia kuna za dash ni laita tamugaga zeveni sienda werangwa muno ni ateti muno ma azimio muno mheshimiwa manzo tuke kwa mundu kwasia Kyalo Mumo ukunite nesa matavike ka azimio ni momo wasie usumbe maisha ingekuwa chini wanidharau uhuru sana na hawana strategy FM siendune ukunite siendune nesa Sara Kilonzo na inde wa muthia piu nikenda no sesimuyu ninyo susimone mwesh Mbalukani mutongo emosio muno Aeni na so motomani osu Count Anthony Mutuku kuli Mbaluka matwiye mithenya yana imwe ngalame ya maisha ithea na mekite kwambatia ni va South B na indi enende amwe ni ase serikali niyo yambatiti ngalame ya maisha haya Mbaluka no kwisaithia ndi munenga mwana wake asonge nimo vya muno kwa alama watomani kwisila Facebook kwisila ile tetu kende mwitano kwisila ngaliko ya YouTube kwa oyu mbetikile na mbe kwigwa ndo masimo namo me asiata kanini Mayebo director are you there aya nenge simu yu enda simu sienyiba 5 hello mutongoi hello ndio mweuwa so aya nengele lyonge hello mutongoi hello nienena nao inena na ndolo kuma matuyata ndolo karibu sana Îkûmbî aha yu nina kule kwa mheshimiwa Mbaluka aha about kila kiende serikali ya Kenya kwanza nitwezi mheshimiwa Ruto leo kampeni yani wasia enankana subsidy katika production yes as opposed to consumption na nitwezi from economic view kana subsidy katika production niyo yata matunda in the long run lakini oyunundu maisha kwa Mbatha kwa voa kwa mauta ni kuetete ngarama nene muno kwa maisha ma Kenya ni mukulie kana oyuno patoneka makamba kweka review ya keu maina chikatika vya manifesto kamba kueteke subsidy katika mauta oyu nikenda wethia mu Kenya ndana umia muno AC work on a long term plan okay ya kele andu ano me serikali ni Ruto meoneni aine na ta mheshimiwa Kuria oyuti unena mheshimiwa Mbaluka ndo lange me serikali na Kenya kwanza mundu wa mudhambozi ndele kwetha serikali ni oyu yale kwetha avutiwe akasembezi hapa kosa mundu nge mundu serikali ya exist ya kwete off kwa mwenenzi sikumtulango na jakara to ando alama nondo ivye ta kuni Ruto kura tete nondo nitona ena cheni kuito na ayetete we kwatyo munene uwa ndo mazimio matulie nondo kekona nimo manosi otongoi no kweza maundo na meza mema duka ngunundo sindu ino maza na ta ila ingiliza ndato pa man perhaps no kweza ona meta matanenga nitone up to now okay uno usio amindi sio maondwano to face stand sikandengo serikali omama ekadukuma obalagele rodukuma namba next year para mondo ma mo sense you with ya onati splitting na tangible reason to do so asante nyene dikaba ni muvya muno kethania matutiwo matuyata asante aya nenda mwa kunazi mu zaidi ya mwenena tamosia usu nesa direct to the point na usaidha nwathesya wa TV na radio aya kunikenda usaidha nitwe nondo bailite kanini nenge simu yake hello mutongo karibu sana Evans wa Mulolongo karibu sana Îkûmbî nenda kulia Mbaluka na FM makulie ni mokwewa ya ni tedani ngali na moda ni ya sima
O pala o yuni kana mo wa na te mo no ngali ya lon ya mauta. Na moda ya mauta mo nya na ke ya lon. Ke I do dong be ba no ju ju kama ka kwa ni we na ju ja si mai kana mi wa ngali kana be kwa. Nime okuzonge. Ko ri ra yenge. Ya se kurudi wala ndibani den dunia. Aha. Na jo ko di ki kila bandu duniani. Koti okay. Wewe kila bandu duniani. No songewa. Okay. Asante sana Evans ngalikosia Mlolongo county ya Masako. Ana mwazi ya Mlolongo ile lobby ya Masako. Haya. Ndawa za town yetu. Okay. Tuze simu ya katatu. Twende na omina nenda simu 5. Hello Mutongoi. Erastus. Yes, ninena nao. Unana mundu ida mwenda nduguma kwa lelo gana. Mwenda nduguma ba. Kwa lelo gana. Kwa lelo kena ba Masako. Asante sana, karibu. Ndio. Mwenda ugonja mundu lawe Kyalo Mumo. Aha. Ndio na mugonja ate. Mwenda mugonja ate. Nuko kwewa mukolie. Ni mugonja Iwe jaza za ngalamela ni kwa maisha. Tutuka kwa tongo. Nada minoza kwa tongo ye. Maisha kaingi maziko ya mbunge ni maino minere ni ma MP na ma MCA. Nazo zinazo minna ba mongelwa. Neba maja ndamba za Yesu me bano ndo kiza president ya mandembaza bala siegu mane kana siere azo komyazu onda. Na zikale ukenge za bya zikale zito zo ndani wazi azo komi ainge pio. Ko ni mai lo sisi ya ainge wana wa umanga mundu lawe mudongo. Wina wizo aligo nagu. Ka umanga ko upa imana ko uma na mai lo sisi zindo Yesu. Na mai dala ya mozumbe. Na mai dala ya mwadongo yelange. Ndio zumu mundu la Erastus. Asante sana ngalikosia lokana. Aya tozi simu ya kana. Bondo mo kitenesa. Kiambi tenesa. Kine tenesa. Kanini kino kinete. Simu ya kana. Hello Mutongoi. Ya. Eka kuthold. Aya no kweza kama zange kana oyela yingi. Aya nenda simu ya kana. Ngwadie neosa simu 5 Anongijani anesie watho. Hello Mutongoi. Hello. Ninena nao. Michael Mulinge karibu sana Îkûmbî. Asante sana. Bongelele wase waini. Tena kuongelea wase na wewe. Na ngona ambiwa kwewa. Asante. Aha. Nina Michael Mulinge kuma Kasarani. Aha, karibu sana. Asante mbele namba tuongea mheshimiwa Mbaluka mpea na ndoa mbele ya Kenya na saa. Kanini wase sino vinde mono. Wacha Mumo wachaka na ground na eno mato mota maenena yulu watu mota tulatwa stima. One no baluku muno kwa mutongo ikwewa ando maenena kindu kilacho uo bata kisi nesa na bandu ose tambia ko maelesia nesa ta mutongo. Wewe ikindu mendo ke kuna nikweta timo mese serikali. Bandu na kya kamba mana serikali ni nikweta ni mumigeta mutongo. Aka maelesia umuhimu wacho ondo wewe child ni FM. Mheshimiwa Mbaluka. Akamea ye kimwe na choticho changu. Nikwenda wenu mutongo. Pandu wao kile kile. Okay. That is one biggest mistake that Avenue is doing. Letting people, not giving them information. Secondly, I want them to be given solutions. Opposition should be given alternative solutions to Kenyans. Let them live like they're not part of Kenya. But kana kwenda yose serikali ebanuke omo bandu bonenga alternative solutions. Saka nakeka kini kikwa adinesa. Saka kini kikwa. Lakini what they are doing is they complain without giving alternatives. Okay. Where are we heading? Asante. Aya. Wamudia yu. Wamudia kabisa. Tuwasa simu ya mudia. Kena tuende na kilungu. Nenda wesedia ni namunenga mwanya mwikaze tuenena tuithioka. Hello Mutongoi. Hello. Ni nene tenao. Nene baba Muthoka. Muthoka kuma ngata kwa iba. Mataveta Îkûmbî. Karibu sana. Aha. Sasa sema nasema hivi.
wakati wa Kibaki aliingia kama mambo iko mbaya hivi. Na tulikuwa tuna mapikipiki hizi mashine za kunyesha. Lakini alitoa ushuru katika CRA. Na akatutolea tukateremka bei. Kwa nini hawa tutolea bei ushuru katika mafuta ya petroli? Ikawa imeteremka, wakalipia kidogo. Na ikawa imeteremka. Kibaki alitengeneza maneno sana, lakini sasa maneno iko mbaya sana. Mafuta kwa juu ndio tunalima nayo. Lakini hata sasa wanatuletea hiyo mbolea, tutalima na mafuta iko juu. Tunatumia mashine za kunyesha. Kwa hivyo mambo ni mbaya. Mbaya sana, kwa sababu hata wakituletea mbolea hakuna penye tutalima kwa sababu mafuta ya petroli iko juu. Shukrani sana. Asante. Haya, ni muvya muno akuni masimu umunde mwako na nesa 100% mwako na sindu nesa vyo undu bailete undu niendete ende ni muvya kuondwa maboni menyu ala mwetha muinengane ningu tata na vina weseithia tutaminite ningu karaundi ingi nondu ninenda nga mwithukisia na tongo imaka mwithukisia nondu nonginya tukethukia ni seithi onthe fa ikumbini ya siasa usinu witha we muyao na ninya nese wazia katiba ka ikumbi saingi nenda onkabendwa keke ya muya umona kaka kwa kabendo ka bwana FM ti undu makala ka 2010 no nginya toka thi referendum kaka kwa referendum inye mbendo ane weka ene sawa aya yuti omwegwa enende yakana ambie na mheshimiwa Mbaluka umundi serikali no kangambie no serikali na reto sisi yu na negwa makulio maingi natawina mo nitawina mo no wet akasungianisia nasu ukambomongela nungwe soko ko unda yasionde ekatwambia Mbaluka asante enende ni matukulia makulio na kila chambe kinene ni maya yulua 100 days sia government undo serikali ya promise ite nyena siba mwena sindu ila makulio ala maingi makulio kila nona kwa sianekana kindo chambe subsidy yikitwe nthini wa production kwa ugo no ugo tutono kwata matunda makothesia tho cost of living kwi yikitwe kwa kutumia consumption na netwa ninegwa mwithukesia asia position isu no reconsiderwa nikenda yisie kana mathoa no thea na nyene na isie kana ibindane je nundu musumbe ndekuo na netwisi ni topic ine kwisonena nigwa cabinet ekatwetele musumbe oka atotabie mauta ni mambatie nundu ninde mambatie na mambatie ndionde nukuga no sungio atotabie ndu tutana kwekana na tho wa mauta kila kingi manena nikana mwithukisha newe asia tax ni ongelilwe na asiende kuona benefit agole yongeletwe ona yongeletwe nthisionde tax yongeletwe nthisionde nyena asia kindu chambe ninoni circular ni uthiuka ikwase tax siongeletwe na ingi siongeletwe na nyelanzi isenene thiye batekindu takiu imwe sionenwa ni sio bungu sia kana ona yuma uta tax ni megwa na mwithukisha atu yongelilwe to 18 which is not true bayingwa tax inongelwa matuko 18 ko nyena se yu isusio neno sia kana be tax ingi siongelilwe matuko 18 that is not true isu ni propaganda ya kutingwa tax inongela kila kingi ne banena nyo yoluwa kukuania ngali sia kana mota ila electric na sia kana nene uyesgola kwa bingwa wa muradi wakana ni kukwithwa na mota sia electric pe company yeyumite kuka kubingwa factory ba Kenya na kimwe kati wa sindu ila sia nena niwe ni chuchu kana maketha mena nzia ya kuwa mota ila ngu na inde mundu etumia besa ila wakwata na deposit ya kukwata mota ili sia imbia kwa uchu cha exchange nene wieta cha indini wa proposals ila sia nenganitwe chunicho ndona kwasia na inde kila ndona kone na ingi na ndinamba kumaluka nikana alafu ukita umala mzeze wa Ezekiel Gideon
Kaje Mbaluka anene aimanya kana kwinga yetune. Haya. Asante. Ikila kingi ndo kunena ni kana nuseo ando maazimio mainena makatunenga solutions. Tondu nyene ndo kwasia serikali ya Kenya kwanza yalika nina hakikishie kana judiciary ni independent na ina budget yo na polisi manengwa budget yo wasisia tourism ministry ya tourism ni manaibi yandu kuma 2014 mataimaibwa na unit ukwasia the other day ni manaibiwe ando mana thina gwa ni nyamu koya kibwezi east na ngaliko isu alama bakene na sabo ni tunoni mbeza cia nenganwe a permanent solution na mewa kana ni besa ni mambie kwikiwa stima kana fence ya stima nikenda that problem wethie ni amino ni tunonie musumbie tunenga mbesa cia thwake na hatunenga mbesa cia konza kutwasie kana na digital ilajeta wa hotspots ni to roll out around 14-15 in every ward nisiende program isu niende na ninambi kutwasibe maundu maingi serikali yekite kila yukieti yethina na ketumia andu onthe manena muno nundu wa issue ya mauta kwa mauta taisie ni an isolated case tukue mauta ta case isolated maundu alangi serikali na dokumenti kwa mauta ni isolated ni kwitha thoa wambatie kumanza ndo nambata pa kwito Kenya uchicho nyendo na kukulia mwithukisia atunenge oibinda anenge serikali ibinda nikenda tukwata usungio wa mauta lakini maundu alangi ni makonetwe nesa no mala nesa ni na umala asante haya ni kwate Mbaluka ni wasungia makulio on the alaya kuletu mheshimiwa Kyalo ni kwate we sawa ni sawa hiyo wakunda kimi ninakunda kimi haya makulio yo ala wakulwa sungia kindu chambe Erastus nienda utungia muya muno musiaisia ula wanena umundi na lama tumete messages chama waza ni metha very objective precise and to the point kana kikwasia ni malika pointini pegi numwetwewa andu maazimio we witu ni kulalamika na ti unenga ne solution yo we are opposition ni mwao we are opposition ti kunenga ne solution kwa alama ya serikalini mena manifesto yo yuko solution yuko manenga manifesto yito ya azimio nikanama implement wone maundu maseuba simple as that na itimathethe cie muno ngaliko ni izinundu akwithi wa mbe itinambia umea nikanati kwate solution ya nthino ambayo useubia kindu kitwa bipartisan talks ilazi utongowe Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na mundu witwa majority leader Kimani Nchungwa nikanama nengeweno ya cost of living ile ni include mauta izo ni solution azimio no kie nayo kindu chambe kindu kila kingi azimio ya kaya mea kidogo tendete chakele ku azimio ne neti se talks azimio ni kindu manadiska baada ya sindu isi yetwa ila demonstrations naende azimio ni nice nadhani mwenda kindu isi yeka tweka length tena yanani kwa hiyo ni part of the solution ndo on then meonenania ulwa cost of living na sindu ingi yetwa IBC na sindu ingi yetwa safa ikabingwa nikanati kama ndo sindu siandie those are offering solutions kwa hiyo azimio ndio complain itaonenga ne solution kila kingi ona azimio ni kwa Asia Kenya ni multi party democracy na hii multi party democracy inengane andu ma Kenya kwanza solution ikamea hii tafadhali akaikuwa asiama because ila mukuwa chama cha ANC muwa chama cha chapu muwa chama cha kila kingi nikana muzobye uda mwitha mwanangela democracy is what one party state ku azimio ndi ku complain itaonenga ne solutions kindu kila kingi tu tunaweta kana pe musiaisi wase kana trukana kana itakwel was it takwel oil kana ne mauta matonyo mameana tatu ya CI onaba kauma kabundi kamwe nika kondo cool ni kwa serikali mandhenzi yasio zote ila itone ukwatikana ngwa ya mauta kila kingi kicha ninakulwa iulwa sai inoza niwe milioni 10 nundu yakwa endene katika milioni sio 10 azimio yikana hata yo mwenda timutabia tene nikana mwanange kindu kwou ila ukwenda kukita ndutabasia ula ukukita kilo bangete kweka sai hitwe nasio Raila nasio na timu yake azimio mena sio na bena mubango for example ila tinoni maundu ma demonstrations ma yundu manaendie azimio ni neka lenthi na yona bandu kukondu meukwa pena plan B yukite plan B ni tonya hizo ayikwaza twambizi ikiboyo kuma count cho the 47 tuthi kiboyo tiboyo nthino nongi mone kana mewie mwene nthi teino no twisiye thia maina teina mwene nthi ona banini
Ko itonya twina solutions ya 10 million signatures pe ondo cia ile kwika nacio aya pe kindu kila kingi kitwa Finance Act ile na sign yo ni musumbi ani kwada no mweze be kwani yende Finance Act ti mauta memoka Finance Act no lwa mathoa takimwa ise kya ila 1.5% ya housing nye nindi leto musalani wakwa mwalimu usinoti leto ona ni kwata mheshimiwa Mbaluka kana alange maudhuku makatika mena misala ibikete bala ni mautilwa lakini today a solution pa kindu chaisa kwambia pe na thina kicha ngali cia stima niwe tuyaza tukawata ngali isu mauta ni kwika yo mundu ula na mauta matai uzika chauna ngali ya stima we mundu unuthia na kithie na kitumia diesel ye yo kana ni mozobia ithi cia stima matingala me kutema miunda methe mema stima ni bwana za tuthi speed ya Kenya speed ya Kenya ni developing country we cannot tuitonya jump tukathi to a developed country ni kindu very important pe mutumia omwe wa weta wa matu actually wa matu na nene bwana nene nesa muno very clear na ni wa weta mheshimiwa Mbaluka kwithwa ainena itabia enendi wa kweli na we aende na utete unuzi kila mundu atete ya wabala wisa muthembi aisa kithembi oni na Mbaluka ba utene ata na bothi uda lakini ugo ndo tianze ya na obongo ma makube Mbaluka ni mwese munonye mheshimiwa Mbaluka nundu wa kwithwa ai wa chama kitu cha Wiper lakini la woni athiuda nundu uda ni amwendie muno yu nundu twasia ai akekalobu we manthite ngaliko nizu ya uda yuko nundu twasia ai pe andu ba maweta sindu cia pe mutumia wa ni kwale Lukenya waweta kindu cha jizi ya weta kindu cha kindu mwe ai constitution ya Kenya ni wetete ulua opposition ni weta sindu cia devolution neka weta nundu azenga tukumanga pa ila tukaleba mwa waba ni tuikaumanga ne tikane to cia kumanga na ukanene ulonge na hii pa hii mundu nesa kuweta ngawa ya kuuma alangi kana kuuma ulonge ku lazima yote kukosoa serikali tilikumeuma tiasia hii tafadhali enda ina speed no thino itetheke njuka kuminia pe umwe wetwa maiko mulinge we very particular na asia Kyalo Mumo ila wiba ya Tulimani uinena na ndoma boda we lezo matabisi yo ni matabia hii ithita ona ithikulati ya wata assembly serikali ndiye za ututabia about sindu isu to kwa cia electric motor na electric vehicles kuke kani already ni kitu public participation nye ndithe ya baya ni thani matabisi kwa serikali ambite Mbaluka mbe kulea kunenga ona county assemblies ni 47 kindu kike kanikio katika county assembly zika debate wa together na solution within nzema tukoza serikali kutabia ene ba ulwe kindu ko ti ina problem ngaliko na isu ende ni now at about bipartisan talks nito no twete o matunda ngaliko ni kumwe ene shikilia hapo ulipo kama ni mbaya kila kisio kiwetawe na kila kithuku kiwetawe nikanaweza kwenda nitwa atangi kama tuki haya tuitange kama tuki bwana FM ni sure kana ndwa ndeto ile iteto sio tangi ya obano niguo na ugo wethukizia mawoni ma nende peke ndume okutabia kana tie ni muno kana enda okutabia mayune no bateke tu na wagwa mainena na peke ndu no ni o media mayika isese cia mabo yeka yo iso bauta Mbatha ukethe nita menda kukula ni au tweka Kenya Kwanza na Azimio bauta nipata nita Mbatha nundu wa Kenya Kwanza na Azimio meaziata unundu kwete nthi yonthe na no zio gethia onakau izuni ziongale ko ila cio teti sina na amono sindu cia mauta na ngalama ya mekale ikwete kila mundu na kwanza pe andu ngumewi ati nye FM pe ngumewi ati mono ala mawakilishi etwe kana matete awa ni trade unions undu munene wo withitwe newezi pegendu cha bata nanye newezi pegendu kama nende ande to yangai nimbona zoto na ile kwega sindu yumwe Mbaluka wakangosea ona ndiye lota pya mu elo mya mwanana wa Mbaluka nungosete ba na ba tungia mathayo kumia nana yacu
kwambia mwezi wa 15 yu nuseo utongoi ula utetea thukumi ona uketho yigwana na musumbi pezi ndwa ilo motabia ukamwe ati na chukwiwa mheshimiwa Mbaluka ainena nikinenetu maybe uzuko nena auto nakutha nena undungi lakini woni wa kumya vieti kumya thandatu withie 18 woni uzue munengane yukila kibo labda undundu neethiwa na nikwale ni ugo kwetwa theje kana mautala ngalamala ile mauta twinayonekana timbikie 18 yolwa yana bado tuyo 13 na niweze 13 tinambatisie oyu inatwa inana na serikali eno yambatia atwa 13 na yutendete 18 ko wewe nende mainena nienda tukwatia ni uwo wawe kana ene ndima yunena mana peke numeo weta na nipepata makethukiwa na mainengo wekwatyo na pe mwene ndi wakulia ati yuthila tekwiwa nundu ni kwatikwa ni wa ngwetani pamona mheshimiwa Mbaluka na nitosie tumota twa loni twa mkopo na nitwambe yewewa yue ela ka stima ke kuka ka tosie ka Mûteti kana na kwa ona ngutabiono pe mwana ke Wîkîte isika witha haba mulolongo mwana uzuka mutwe ya mota ya mauta no imwe ya nienda umbindwe itwike ya stima we ona ndeta amu aile kukunia wezu newe mwene na uzu ni mundu o mundu takwa nako na yuni po wewe mheshimiwa Mbaluka ati ugo ona kawaida metoka ila twetho na metoka pe formula ya ukatumia motoka na wapi jo bandu uitungo factory ne bala tho wie no ithi ongala fulani itungo ya mbeza no yumanya bau no ino motoka onke yu chuni kindu kitumika ona yute ilie ba ti kwa moto yuzi kwetha shugere sisioka unduzu okuni wa biazala ni wetha wipo na ni wende ya na wipo yu ekangutabia ilogwa njazi ya Kenya nimeenda mundu wa maneni Kenya meenda kuelewa nyine wezibe undume katika Nzomo tepeke nduketa wa PR public relations kitho hake deal na corporate communications kutabia andu ati unawegekire nondwa kweba pa ilio na twelekele bana kasamuka une kasamuka thake ka bata muno na nikwatia be munenyi umawazia Kenya kwanza no ebalukite kwethete na munenyi na niwo nanyona kwanza ona ndilike njambia kunena kana uzunu baluku moto na kutha menda ngo inondo twena sports nundu meduka nima wetie kana we awibo miyina anekwatia ndumeobato na kunena juma luka pe muzezi omaka na mwethukizia wakuli lwa subsidy kila cha ile kwa neo sio sikanewa alamedha maise obyo sindu yue silikali kulalia itonya kwananga ukwati wa ndi kana itonya kwambati subsidy undwambe ona subsidy tinduku muno ende nendo kila kipo betumika ndeto emwe ya economics ita wa sustainability it is not sustainable atike nduto na kuikwati kito no moteja kwa kuendea kwebinda ya mako mwe kwa myagera ndizo moteja lakini bethe na munene muno ni to no teja kwa mili kana mi itatu you subsidy thino lo thaibo munene ne kana ni wese subsidy ndembe azuma wene serikali mubuko itetheze ulokuthoa na yune wese serikali ti muthoi na ti museobia serikali thithwane kindu cha ilo seobia climate cho kunywa biashara yuko umo kama likela manenga ne imbesa nito nobika nuto no mo yumwe mili ukethia undwambe serikali mbeza izwe kweto nenga ne ba ni mbeza ciele kutha cigie maendeleo bandu bangi lakini kweto nenga ne ba na ulokunewa ila ikaungamia kunengane ndiketha yatia kindu twita residue na residue ni iketha yatethia mundu ukwati enzia ya kuendea kwika unduzu lakini cia newa producer producer newa subsidy yumusebya endea na usebya kindu usebya cia na ailobika bandu kwanza akekinya ukethia na wendenda subsidy na ona bigite bau athende ya kusebya kila kindu na thowa wimbi no thithi akibo neka ngutabi formula ya ngalama ya mikalele formula ya ngalama ya mikalele ila easy piu mundu la Erastus formula ya ngalama ya mikalele no si no ndeto ile supply na demand ethiwa andu maketha mathenda sindu muno sitebo
etho mundu andu maketha yuta inweze rimanda mutu na tiyo wona na itiki tembeza mugela mundu akwite maana makeli pala tithi ya mutu na muthozi ayona andu 10 manyimanda aite mwezu onenga lama thinde akamia mpate nundu andu ala menda iya aite me yulu muno lakini ila tika tiwiso manna ni gwene kwa subsidy kila kiutuma twaile ku support aseopia undu twina aseopia maingi bite ni wotike thana meyo thingi bite aseopetu nondu thingi bite aseopetu ni ukethea nondu supply yulu ngalama yake nduchu automatically ikathea nondu demand ya jo thithio asante na kondu au ni pepata tikaendea na kulumile kana pata thugite muno no twikala tute subsidy lakini paka thuka muno na specifically kwa sababu gua mheshimiwa Mbaluka yasia mauta ni kezi ikweto twika special hiyo kanundu pe ndo ikweto semba pe ndo ikweto thiyo ka ona pepe serikali no ilo pika bantu makakula nyati yo nduwa mauta ona kauti tikela subsidy na World Bank tenders ona kwenyeta economist ndito no man device medical subsidy lakini paka twika kasamuka une katona utethie mile kaneta tu na utethie Yesu. Asante. Haya, niona tuisa sita itienda tekana ibike naende twende onesa mheshimiwa Mbaluka twende na kwena kilungwe nienda tukeba twene ne yolo thokomi ona kuno wetie wetekela kana pe maondo amwe matekikite akwi ala mekikite na watu talila maondo maingi ala mekikite yutuka kwa ama tekikite wasisi ata ukaba wa serikali muona kesi ikinene kironya kwitha kichao na kukwa kesi upinzani no ronya kwitha we umwe kate ya kesi utona kwitha webengeza serikali weze ithia upinzani ona kutuka niwe ya wowa kulunga serikali no ronya kwitha webengeza serikali muno kesa ithia uthukomi kana no bengeze ete uthukomi mwakani usi umwe ukesa ithia we no melondo bailite. Asante. Kila ndo na kwamba kwa sianekana hivyo ndeto ya Aeni wa kiito Kenya na itunonie kana upinzani nona affect ya government ino kuthukuma mie mingi whether sinduila serikali kwenda kuimplement nisio twa wakotini na nomo ene plan oyethi ya mayika implementation ni matwa wakotini na sindu ikina kabala kana hivi ondo serikali taibangite koutwasie in a way na kuma athingi kwa maandamano cha affect economy na investor confidence and wala moka kuka kwete biashara nondo kunengane mawia kwingi no wetie ando moke kwa ka industries investors from outside na nikina affect it ayuka isia dolele namba tie yedio vika 150 enamba tie vindela kuna maandamano that period ya maandamano nigo dola yai zokilita muno jambatite na asiekana nikimweke na atumie wethi investors nimekuwa matena confidence na Kenya manona andi tene ulikathe nani kuto asie ni tutona kwa asiekana in kwanzia ya percentage na upinzani no affected kana no siete no na sia serikali no pio kuthukuma nisioke ndetone ila majority no nene ayulwa solution ya mauta kana no twende tackle tukaenda kusolve mauta nimuye utafiti ula wivo ni kana mauta asini manini na cost of production kana cost of ko mosa alama itiane na value ila mauta asima tona kwete ko ni tukitumi ando ma advice ye government and slow on mauta manga likwesu ya tackle no jithi investor ma kuinga likwesu matebo kwa uwe tunenga solutions tunenge outside mauta me Kenya nondo tutena deposits enough so far point ya mwiso ila ngwenda kumutavia ni bipartisan wasisia siendo ila azimio inenganite inena nigwe ni kwanangana kwebinda nondo kule yako niwe na ndeto sia thadile siendo ila ikwenda manena ni siendo sia ile teza inenganitwe kwa abunge maitu alame both houses Senate na Parliament National Assembly manena ni siendo isu muweta
sia IBC sia chao siendo isuno inena ni mbunge ko nye kwa ngakulwa na se ine side shows itailete either ye entertain watu nundo siende na kuete nando koleo move on ni twakunie kula na bado twayangoya kuko bikawania down the line so no sio together na culture yando kwetikela kusindwa nange mateketikela kusinda omonde mwashimiwa no wasinda niye na mundu kwake na yuma ye kalande na maina na sia na batiba ando meta na umbano wondo no rani wodi yake arani ya eweka na bate umba no meka la city lakini you opposition ne kwenda you musumbi ayuko rani onagwa zinda ni ya mondo na kono na sinda ni na mondo kana ne mwezao kalande mo kabango tutika la tu kabango constituencies ni rani wa ko ne lazima culture yesu ya olea critical results ikambokwa either ni tuenda to move as a country ukethia kula siathela Kenyans ne mabinga that chapter na ma move on 1 year down the line tuyenena nisia osakwani ne kwatia no baluku munene kwande ito ya Kenya kuni kimweki ku affect also economy nondo ando mekula ni andwa sitting hisu yesa umani na chao komata ema kuigwa na toka siwaka street ini ingi so it is important tukaeka kwekala muno unena ni ani utebala uwe ando maka move na maka thoko mawela wa elite asante thank you very much aya sawa nika kwa FM ili netela niendambia bawaminia lakini jo likene ba kwa muno azimio ni muna thoko ye serikali nibona ukite na tine methoko invite makwete ni zimbadila sina wate makwete na we are wa opposition kukwata serikali iperform ti kwata serikali na masindwa with the ready kosa kibela masindwa right kwa hiyo nadhani meku ati makwete usini wewe ya wito tunatengeneza ni katiba itu ya Kenya kana ni tueleza tuina checks and balances na oversight na the opposition now power mine yake cha mindo cha kweza pe muntu asinda na ibo ndipo ma lose a point kindu kila kwina contention ni presidential tina weta MP MCA na wewe betwika kula sia president ila returning officer wayo the chairman wa IBC tina ibo ndipo na problem kwa umandres kiu katika bipartisan talks IBC yo ene ndina officers ndina commissioners niwe sikwe na ma MCA maito mana rotie na ngaiya mayebala memandhiye kyo ange mekwenda yu paipa ando azumekala mateno tongo esia kwepinda yasa kwa na usio mheshimiwa Mbaluka na mheshimiwa Mbaluka ndukamone au nunena na musumbi one on one na niwe kieneza kumwete nundu nilizinde latu unena ba ila wezukize latu umutabia nundu ni mwewi nundu tabia musumbi na sindu imwe si tu unena ni si tutethese muno aya kikingi cha kutwika serikali itumire rathukuma nundu wa kwithwa azimio ni matungere na etina yu umanya opposition is strong wona baendetu nundu wa kwithwa tika twika twakoa maithukuma yu bas mena wia serikali no ina instrument sia power president ni wanengiwe obyo paya ahande wa over you complain nikina nuo kwete steering yangali ukazia weka yudhani ya bwitina na kunuo kwete yuko izo ni complain imwe tutazitikila tando mazimio na wona steering ya ema bathu ke weyone undo nyamwene utwawa na twitiare ili tando mazimio wo ngaliko nesu ekanibikile bau na ndiasia ngawa utume ya MPs ngalekanyo excuse me pena thina okay tunonye kindu cha finance pena munando na eba mwingi muno kwa bipartisan talks is the only way haya bipartisan talks is the only way kana noyo ya yoka bwana FM twenze yani owesu ya ECA nondo twenene othoko mina nginya ketha FM no ambadie kena muthenya muna na waya makuyanesia muthenya usu wabika no nginya ucio kombie no Erastus pa mondo pa 1 2 3 we watero sisi anondo otwe osiasia oni ukatavyo ndo uketha suwa kana ni mbua ya kiuteti wa analyze na wasisia mwaka ni usumwe nicho muno kitonya ithage cieye serikali ya Kenya kwanza mawatho no liga nondo matha na wapa ya kitani ibinda ya campaign wona nicho muno kitonya ithage tumiwe kitiani yake ona nendo gutavye zindu ile jambe tie ikana Kenya kwanza ndethukumete o maundu ala
utongo iwaile kwika ulikile kibelani no laisi kwethi Ûtekîte ateo indi yune wisi kila enende na mamana metele ngoni sio metele kindu kinenange nundu wa mawatho ala mainamo ku nurona kwithia ona kauni mathukumite nundu wa mawatho ala mathie nende ni wisi pege ndu kimwe watabia mwene nthi kana kukaa kwa silanga etha ezi wa minolika kibelani tuenda kuona tuende kutaba kiute nywe tsaisu na yu nundu wa mawatho azu ni manenganiwe ugethia no maende ye na no magweta osisia ate oikazama kuwe na utabia ni menda mundu musio wa kiuo weta wa kuya ene nthi ila yutamwia tienda tikamwetea undu fulani binda fulani yu ni ndite bangi undu zu na ugete mitha ndatu ate opege ndungwenda kutabia chabata muno kindona kwase nikibi nye aba kwa na serikali ndio nebingizitu muno ni azimio nye yuta kweta Mûtaalamu ndio nebingizitu na azimio serikali muno inethiie nthite na mbesa nesa na ile nethiie nthite na mbesa peke ndu kimwe kina mibingisie wewete musumbi weta aitungilela kitawa pending bills na ethe account nacio ona katika kunewa mbesa ni zile agwa na yu possible kala nthi ewe kasi ati nienda mbondilo asindu ili siabata muno ila zina bune ndo ikuzi ithengeba na ni jao kiu nenda kundeposit ugoyo ukasizia neza nthi onthe eka project la zithiro siende Kenya Kwanza ndi project inaambia kwika niki nundu no laisi kwesilia kana kuona kana beza ila methiitwe mena shuka na matagitete kuozani sikiro kundu kwili one katika pending bills na katika serikali cia account cia mutiuko nundu kwe niwe wiye serikali cia mutiuko na negote mheshimiwa bana utona kuweta kiu nundu we ni mheshimiwa na niwe utona na utoni wa weta kwinyi ni maana izikana serikali cia mutiuko ni na kwatie mbesa mwayu ibinda ila thailite na yune ndo kutabia kwe mini kana nebe dawa endeka munga bimaundu alangi me kwetu kundu kula kungene kana imbeza sikiwa bau na kondu au ona nye yu Kenya Kwanza maka nenga kadha ni mangulia ni mema ko weta azimio ati ndo ina meki mazi mbeza tu matwa mbeza maendeleo ne mazi na baimu thuku mwa serikali utemu ibe na ituongela thuku miana ndo na mazi serikali na netwiki mbeza katika fertilizer na nitwiki mbeza katika pending bills na nitwiki mbeza katika counties by counties na mbeza cia na yu wizi zindu mwe thia ni cia guo na ziebo na kundu au no zio ke thani twa cia tie kana maleto thukuma nundu wa na monoti kuleo thukuma ni wizi katika management betwika zindu itano na kila chambe ni planning teteneza kuikwambia kwa zindu ile ingi na niwezi murundo na kwazia ila Kenya Kwanza makuna campaign yemale kwa make planning yo ni manena undu matono tongozi lakini lema na ugi mali ka utongozi yani yusa izu pe planning ingithika wa saizu nikana you after planning make implementing ile ndo level ile nikana after that mambe yuka controls ile ndo level ile yuko mwaka wa mbe 80% ya kila kitha kende ni planning ti kwika yu mwaka wa kele na mwaka tatu ndio miaka ya implementation na nipo twailozia ugethia hii nitwa makulia yutu ithio mina mwaka wa tatu together ritona yu kwikia Kenya Kwanza katika litmus paper ya uo tikazia ya umea nundu telekele nundu miaka ile tupetha watele miaka ile tukune kula twazia zi Kenya Kwanza ni maruta bize uo kana ni matu kengi alright ona nyimwene ngetha ndona kwiku nundu akwitho atiketha tene na magetha manengetwe binda yanu ya kuimplement kila metha manapanga nundu unit manokie no twelewe kana ni magweto plan kana withe ni mea ni serikali ni na mheshimiwa Mbaluka kwanza serikali ende na utoa kotini ona ile ya uhuru ni natoa kotini kadha ndio atoa kotini bibi ende kaenda ya viti ku serikali nuzo kaenda na utoa kotini nundu koti zuzipo na we awazi ni wozu nikana ike ya executive nundu executive kale kwa yoka thina binya mwingi wa ni wananga na nitu kwenda koti zuzipo na bala batoneka undula wine yakulyo kila mundu ayuka ne kulyo yake mupakati thiani mundu ayazi yona kwa nene ane wa nikiuje kwa na itwa endea nesa alright na ine kwa TFM ukabika bau ni sawa sawa hivi na umala weka nesa wa umala na ine ni muvya muno yundi the wandi mukole makoli yangi nondo no tukewe bano
na ithi on that that twi na maundu maingi twana tumakwika umuthi utwi Monday by the way kuni endo soma motumani manini piu na kanini wenenga simu itatu kanini wenenda onenge simu itatu sioka nenda nisome motumani o manini kwisila Facebook na YouTube aya niambia na Facebook Eliud Kyalo yasia we mafuta iko juu aki tutapeleka bike na gari State House aki haya ndizo mwito State House ikata Eric Mutinda nitu mosa kwa ingi nikanando ba Kenya kwanza makwate adabu Samson Musyoka imagine mauta mata alama tumeawani aslas mongelilo na Kenya shillings 33 bob ngai nowe witei eweka haya Willy Ivan bwana Eras kisha turamba na juu mambo ni matatu sisi tunachagua hiyo ya tatu we lakini maondo hasa tatu maweta wako alosani maweta wako mwene ndio wa kawaida wengine wakaelewa juneza aya mwezaonde cha mambo ni matatu Jose Kisilo vandu va president kuthukuma mwene nthi ona ketha o si otongoi chavinya ekita kuomesya vyo lakini uwe yolo na kwa maana wene undu malondu make meuthenwa Kennedy Mutungi nyeni ona kava kutwawa shakaola wawongeleza wenyu kanisa motumani ungi serikali ichunguze mambo ya parafini asla anaumia Paul Siangazi ndio mota mata ama nongelekele shilingi 33 we na maasla meazi ndio matume ambingi ndiko nindaka mtu kuadhiriva ni 180 kuma 230 wala Uhuru na Raila mautie aya na ke Steve ngene surely chawo veo mutongo wase veo bipartisan talks yendeye ha egero thekayo tafadhali mwene nthi ni wanene bie ki mesilia kwa ndaya kwa nenge FM anene kau patonyeka ilwa bipartisan talks FM notio umya woni twemina ilwa bipartisan talks aya toke motumani ele ne mwethukisi kuma wajia nomba ka mutongo anene kila utonya kweka ti kunena neno uwe aya Samuel Kimanzi usengale kosia wajia aya toke otumani wa muthia Samson Musyoka kanzo mye otumani maku maingi we kanisa ome otumani wa mundu ungi umwe peke yake ungi umwenda na asoma otumani wake nakenda zile ya mundu ndito ya nanyene saa raka kwa nani toke kwa mundu ugwitwa Kennedy Mutungi aye Kennedy Mutungi no lwasha kahola nizo otumani wake yakanoke YouTube we haraka YouTube Alfred Masai wechalo Mumo no wana kindu ona kimwe kisio cha Kenya kwanza aje Kenny Mwok FM today I can see you have really educated the audience to the point bravo continue doing so haya FM wasomeliene then sa demonstrations after the hike or ekaniambiwa so matumani wa miguna ya 2 FM there is something we call reverse psychology. Will the hike of fuel prices a way of retarding and trying to invalidate the current talks at Bomas by KK Kenya Kwanza? Then why did Azimio say there are no demonstrations after the hike price? Did they also tame Kenya Kwanza government? Azimio Raila naizi strategy la mwakete na yoingiti nginya nende makadi straight ini peki ndugingi chuokete na ndeo weta asi akaweta ibinda yabika otumani umwe nikenda nosa simu nukitosa simu itatu nenda simu itatu kanini tumine thika kiganjo tuko tuned iyo ni mukulia Mbaluka akathi ya Ruto ekete ata na we mwene Mbaluka ndane ngwe wia no na be yani zuwa ba yake Mbaluka no eti kana is among the CAs na ni maidhicho kiditu by the way lakini be ngawaya sia court icho twetele tutuonye ke saumya muthia ata haya ndambi kaba u otondo ne watene ne soma matumani mabotho pio nenge simu tumine kanini nenga simu itatu peke yake hello Mutongo. Hello Mutongo. Ni nena nao? Na mutemi kuma kitu.
Mutemi kumya Kitui, karibu sana. Nenda woni wabo nenda kumya nati. Uyo mzee uzito Mbaluka. Uko kwewa. Chelelo cha kwete ni machine zikutumia electric. Ni kuola kinu kitu wa monopoly. Kilo hata kwa ni FM. Kana ndivyo nzi sikandapt excel sharply. Sikandapt machine isi electric. Alama teza mutakuya. Wona malelia nundu mewona ro. Okay. Lakini nundu yabo abo inengi. Mpaka mambati. Nungu tabia Mbaluka esi. Ti machine zionze mpaka iti. Okay. Tukwenda tutume ni electric. Asante sana. Ngatakosea Kitui. Aya, ya Kelly niyo. Simu ya Kelly, simu ya pili. Hello Mutongoi. Hello. Ndio umeua? Kanini usunde ko? Aya, nina kwe yu oka, weta wata. Bene kuma mbonza ukibwezi ongelanga wase tafadhali. Nenda Îkûmbî wa Mtongo je. Kulikuwa issue ile wa Gamia 1. Tuanzie mauta ni kwa tie. Na kwenda wote tuituze kwa mari wa ile. Tuna refine the machine tu Mombasa. Kutuma tutakata kutoza mauta kutoka vitu kariwa wa Mombasa tukapata mauta kwa sababu. Okay. Haya, asante. Haya, wa mwisho. Kanini wa mwisho? Simu ya Muthia. Simu ya Muthia yu kabisa. Ya Muthia tumine, enda tumine. Natumine hiyo. Hello Mutongoi. Kidogo ati ndata mwa. Neza chyo iwe kalokosea Kiambu mwende hata. Twende neza nombua mbinge ko. Gugwe mbua ni wathimo. Gugwe mbua lewa muno na ngiti wathimo wangai. Wene weze woka zimu ine ya Muthia yu nenda ndateka mwende. Muthia nenda Mbaluka ni Mûteti ati. Mutabie. Twikekale Mumo, twikekale na ine ni kana Mumo wingiwe. Ninona yendo batiza oneni wa kuria na kuria na neni na ina nuzoete onena na ina ni waliti okemewa kabisa. Ila mwana wito mutu ona ketha nisina kwoko kwa mape noni ona mpaka ngaseti ni akono. Na twa nene amuno kuzu mutu anawezi ona kambe zake ni makumone tia ni wako sa. Yuko unda kapatize twaki kwenda kutwikijatia kwa tongo yamwe anene kubituka langi. Serikali ya Kenya kwanza mutabio na kulwe sioka na uwe koti unongelile nzionze mauta mongelwa. Kenya kwanza ndo no mutuma ngamuya ni mwandi Wîkîte dhani wikalava kubi na president witu yu. Tondu mauta mabandie. Na tondu ni baba ni wekuiza kuongelwa iyeti ya tika ni kuvitukile nundu yano ikuvitukifyo. Ya vitukile ongelwa na nomba ila janzeke tutegetwe. Sipetwe pyo nikana tudumwengaliko emwe. Okay. Yuko maundu ala mende no kunwe Kenya kwanza ndio kubisa. Na hapo nguyala mevo ala makwete musumbi witu kwoko. Na ikwenda mukoso ana ni arongandi. Okay. Na kumanya serikali ya Kenya kwanza hii na mwaki na hii mpya. Kumela ya kwati otongoi. Atuali. Yokila tu atabwa ni bwana FM. Trendi yoni anzinito ikuita ndati kila kuita na shozi wewe. Hakuna kitu kama hiyo. Ili tuende na kumia kitu. Kabola. Hine na monotondu ninyengo vinga chari. Niwo vinga na niwo wadao vinga. Ade manenga ino kwezi ana wiki motio. Kevya. Pamana tongo ya vyangi. Kevya ndo maki ambu muno. Makete. Asante. Ya asante. Haya, tuyabika bo. Ndi mutabize twetha Îkûmbî tha kila bandu. Tuwa mwewa.
Kiambu, Nyeri, Kericho, kale kwa sionde kona sionde Wajir pe mashabiki kenge magarisa ndiye sio monde onanye SMS ndina bigia no SMS ta asimbinge ese ndina bigia mukuri muvya muno kitumi ni kiuni asia kena ndina soma SMS ya kumutanyani wo monde pole sana ila yingi twekiwa yi katata undu nitona ese ndani nasoma nitata undu ndonyo ese ndani nasoma moto mani maingi undu patonyeka na twane ngatongo imwanya onamo ese ndani ne masangia onenania na kuesangia ko ni kuna nyina sija niona na kuna kile kitu GG kuma undu mesa sawa nenda tumine Kyalo Mumo katuambia na kuna ndo kamera ni kana mbogu ndagewu tiwa haya mheshimiwa Mbaluka jona nitwabika muthia nenda kuonenga mwanya unene ndeto cia kusia muthia o kwanda tekemwe na uyicho ndeto kwamba itu ya mukamba tuimira asante nye kelando na kwashenikana ene ndi manenge mwanya serikali no ya Kenya Kwanza ebinda nikenda idhokume nundu wasisia mipangilio la na programs ila serikali Wîkîte ni nzio na tuendete in the right direction na kwa unaisi case ya mauta josweta isolated case issue ya mauta itreat wejeyoka eka kwitha thoa wambatie maundu alangi onthe ma serikali maendete nesa na baingwa tax inongelwa ni mauta manongelilwe nthi yonthe kou asu meunengane that perception maisha mapete kila kingi ni kiume ukita nyumba cia nzeve nime isu ni misinformation housing levy ikatedia kila mundu noti lwa mbesa withie etha nukwenda kukwata nyumba no akwate nyumba ukethia ni wa benefit na aya makwisa ukwata nyumba ni savings nundu akatongiwa kou nime meketi kile kwithukisha ndeto ila kana propaganda ila inenganitwe na itesi aguo manengane serikali no ibinda nikenda withie ni mathukuma kou chakwa no ndeto isu na ni kwatia mwithukisha withe na ibinda sio na tuyende ya nobo ya musumbe wito William Ruto asante alright ni muyo muno James Kimanthi Mbaluka mundu wakuke kumbeni muthenya no mondire kwatindwa mono ingi kumbeni ukoneka Ngoka naende weke ndwazie kana serikali ndikethukise ni shares anakwe yange masia Îkûmbî iliona haya tweka olinda mato ala mwetha mwikona kiu Kyalo Mumo tumine Îkûmbî ndizine ndoro yikitweka na ni chao na pole sana nondwa ni asante kitumikila ne yumeisi muno kuka no ni ngwenda tinene ni asante na niwa despite challenge kiu ni ona cheza person lakini point ni twanena kila twenda unena ngawaya mukamba kitumi cha pela meke katika Kenya Kwanza na andi meke katika Azimio chikumaanisha kana twindu kana titi mukamba titate yundu batonyeka tuthengeanie tote mwaki bamwe nikanaweza kwithia yu mukamba no tonyetha na wasia munene ila twathengeania indi twathitu anikite titumiwa nai oyu wasisia katika national politics mundu watianiwe na kene serikali ya Kenya Kwanza etwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nundu ukamba no ukoneka we solid block na ithi akamba twile utumia ibusoyu tikethwa twi andu amwe nikanogeza kwithia ni twane wonda ya okay kwa uni endo kwasi kila ndo nyokulia ni unity okamba magavana maitu onthe alasa kwe onthe kumbe ya MCA MPs na langi onthe tukwatani tinena ni keka ni batonyeka tikakuthiwa bandu nyumba emwe ithio onthe atongoi tumela gute na wasia museo na nini situ ngitonyeka na tukwikwatya nundu akwithwa ngai ula withayo ndeza kutikila mbai ino ya mukamba ithine nundu nitwisi palape ndeto ya ngai ethia wae ko ni mwikatisia kuboya serikali muno ni kana wese kuthania kasindu ilanzio na mainenga enende ala mamisa kuyenda ya alright aya nemo vyamo no Kyalo Mumo MC wa ward ya Tulimani na wengi mutongo iwala ingi mbungeni ya county ya Makueni mwanya wa byengoka tuyiko kainge tuendesi bwana FM wakatumia ndateke mwe ubekana 3 kamili
asia na education maitu ne mubea nundu autambania na itu kuma mwambio ni mwaka mwiso ona kwa newe moyo alama kwa sene maso manonene ni witu omonde nundu ucio njuma luka ni kwatia pe omusiaje mu education wa kulia kindu cha unene la wende na pe kulu ne lo kulio baila na iba undumwe no ucio tukamanakana alama kweta onene makwatianiye alama kweta onene ni makwatianiye na be kulo ne la kukulia ngakulia ati yo mheshimiwa yuti ukamba mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka yo unena nyo wa national dialogue ukakile huithela akajinye ine yumya kuthukuma na musumbe William Ruto mwakamba mewa moyoi kana mewa wo na mweso yunju maluka Kenya ituthoe tubuye binda yasa nona suwa thiri silaba kuma mwai wa mbembo kama iwe 12 suwa yeu ni power power ila factories zitumea kundu kwingi suwa yeu ni power natika galande tika ibangia nesa ayemona twaola utumii wa mauta na tikaola consumption tikaola kutumia mauta muno ingalama thithesya automatic oneta sukumitwe ne mundu alright uzuni wo wani wa kwa FM ngaya bingwa manongi tika kumania ba nyinju maluka bibuko yakwa museum sakwa good ngaya mwathi menyonde jo wesawa sawa Kyalo kugena Mumo haya mundu Mbaluka meza kwa bagatu ikaukua nwague yagu nekwate to Mbaluka tu sisi Îkûmbî ndumala we muthe ugumala we muthe Îkûmbî ndizithe yao endesi chao ona kanini wagwa musakwa ana kanini ambe wagwa musakwa alright naende ni muvya bolo ndo muzezi yani kwati ona gwira mesa kwa ya kunye ya kwa nusu ite kama kawaida twekiwa yetu kethiana ingi wachumwa ni liende vau kuinga lekone swingi twena atongo yenge kivatokani ova ivelani ithi itatu gwise ithane twanena yani twende na kunena nundu twakilia maundu niwa makathuka nonginya tukanena nia kila ivinda tukekana tunenete enda mitandao ni twende na kunena nia subscribe channel kitu cha YouTube ni Mutongo TV Stock FM official semba ndeni wa Facebook like page tu ni Mutongo TV ko like ndo babaimbe sauti la wano zindu cia free enda ndeni wa mtandao wa X kana Twitter otwati ati Mutongo TV ke Erastus Kithuku ndo twatenga kwa nisio ndhe enda download app ya Mutongo FM kwa Play Store no kaimba katutumia bundles bingi Mutongo FM isethia ona wipa no wethukesi ita umunthe kumbea siasa nese kuyala methukesi mende sianza kwisila Mutongo FM app na kwisila www.mutongofm.co.ke ithimbi cia gisebeni cia Mutongo FM makueni mawithu lokonia na imwe katono ile FM wenga lokosia kwa voi kiswani cha ithio kukuondeta itata beta akambala metumenga lekoni sini 102.9 wenga lokosia ketwi mawithu loko yonde eswi kwa tangu kinyanga lokosia baya wende tu na embu kukuonde mwingi esu yonde ni 103.3 FM esu ni Mutongo FM kameme ka radio kala kanokyo metoke na kende na kuyana kwa metoki omuno nyeni twara Kithuku Nzomo na muvya ungiwe mwanya kwa alama ndetese kwa ile kuombea siasa jamaa wetu wa Joseph Ngumbi nusiokie weyane na beto yuthi umone eto akamwana nusiokie yu na unowetha ndeleva wa kamera cia abambinge muno gwikita kana mabisa ne mauvikia na indi wala gwikita cia kana ni watu ona nesa ni weche kisebeni unena nyawe mwakwa imwe ngale kwa ya TV etwa wini kanini na indi etha aiteria nisia na ndo ange metha ngale kwa nisio na umonde na ngethe sieba u de mweta wa Kalonda katote Faith Kalonda na indi Elizabeth Kanyiva alright ni mama thoko mangale kwesu na indi Sam Maunda aigethekana Mutongo FM ni mwakwata unena nya imwe kwa imwe kwesela radio ne izinyo timu ya kuombea siasa ande ulone Benjamin Mwaka ndo akutomba ni siange wanzio ya vilingwa mauvo ikombeni ya siasa ndia bikavau twethea ila ingetwekiwa yi kwa oyu tiwanesa